Mayam Kurumjari, Norris Window TV dialogue tam meeting Tabiri Papong Putaram Nokjari. Nasiki Tamjari Bakogi dialogue topic si Shanti Puraknaba Semkhiba Leingak ni compromise Touroi, Chief Minister. Chief Minister Yum Nam Khemchand Thamkhiba Kogi statement ni high device statement si magi speech ta yaukiba kogi mega anti drug campaign. 10 crore addiction free plates mega campaign under kogi Nasamukta Bharat Abhiyan mission Spandan campaign sigi makada kogi prime minister gi kano makada Bharat sin bathungna pangthok patuma campaign am khakta mahakna drug ki matang su mema mangangi hauji kogi tungda lakaduriba hauda iba naha singsi lamdamasi aphapo oina bagi damakta kogi Viksit Bharat 2047 sigi vision da Indiana sakti leba mating leba ama oina bhonam da naha singi tangai fadaba drug free oiba dung society ma semnaba si matang speak ki high speech sidai da maroina hauji issue mayam na piktana yomaga leiriba manipur gi issue sigi matang da address taraka koi chief minister thamki wafam da maroina hauji si leiriba leingak si akoi gi kanu Shanti Puraknaba damakta in order to restore peace in the state am challenging go report amaka oidi loinana IDP singisu mayumda hanjana bagi matang su pallakan wafam thamki duna haujik si mayam si Shanti pame duga IDP singsi hanjana bahona badasu akogi hanjan bathai pam jibami si ya hanjri mi si kanana bo hang disip ne masana hange hanjan ba pame pamakan mase thingi ba misak se kanana ne hange duda madam mani khaksu pi sarkar na akogi sarkar samhaningdaba haitari rajniti gi adigi kalakbak kangbu amana component siguma kangbu amana component wena leiraga lebak singda irang madak marka thoali sigi posim leire duga akogi khulai pai ba wari sana sia da badugma kangbu haitare adugumba stranghan bai me pam da ba kangbu sigumba singkena component khara sina yadab ne bofam se palle duga aduna Shanti Puraknaba damka semkhiba adugumba leingak dana Shanti Puraknaba hotna matamda karigumba amta da khoi compromise taw haiba wafam se thami wafam si IDP singa su mari lena sima ka mari lena koi ningsing ba ya ba si tu khoi gi tha ani gi mamang da haitare me da back in 2 months sidasu akoigi kanu da Pravati College da pangthokpa kanu amada program amada chief minister masana tum thamki regarding the issues of IDP resettlement sigi matang da akoigi more da su ata su kuki single haninge akoi sidai su chatninge thingi bese kanan hobe sem wo hangse hangki matam da su kogi gun culture no moi pai bogari sana sia da bakangbu khana thing bese thamne ba form thamki loinana adugi hek makha tarak pada chief minister na kogi Chorchanpur da chani en to bokong chatu da athing ba thamki ba su adugumba wadi sana sia da ba dialog to sia da ba kulai pai ba kamu sing da thing begini wafam sima thammi ngasi sumadugi ingi to pi haitare maram naduna masida thugaina ba lakpa kangbu sing sidai saida karimda compromise roi Shanti Puraknaba damukta hotna gane wafam se thamme aduna matang sidai koigi Shanti Purakpa pamdriba Shanti Puraknaba sidai da ayat ba apan pi di bese kanano haibe mai component se koigi chief minister mai gi statement da koigi ingi to pi re haitare aduga masigi si kanano asigi si pose leira basina koigi leiba taragadi makoi singi Shanti Purakka haitare makoi si lauthoki be eliminate tauki be mathau ta duini Shanti restore tauge haitaragadi masi se masak se kanano bo hangsu hangi aduga ingi chupiri aduna swai da wang se myam thoklei haiba posting se koina karamaina khangaba pot tu de koina karam haina deal tawbani hebe wafam jisu myam am lai aduna masidai sta koina tongan na hangba ya posi kari kaile akogi political gi marakta akogi police da sarkar samhaning da bakalak khamban ba kangbu khara component oina kasu palli aduna swai da thingi si political gi athing bam lai si interest na taga will khara leibra kana koina yengbo swai na taga akoi nga sa hai ki ba arm group ki matang amang da su pan ki ba adugi tu tha ani gi mamang da du tham ki statement tham ki ba swai gi matang ki dai da lakadra na taga koi gi lack of trust palli aduna maram oira kan da koi mamang gi statement da su dum hai ba signature na ma nga chathok se mafam ga tawdu si thajana ba do purakdari yarwi dam na du mahana sagatna na baina koi community gi marakta akoi adugi kano duma langdai duma samjana na bhona matam da mai khongcha singi satpene hebo phang gusum yamam pan ki aduna live pose haidi ba koi gi political interest na taga will kharana athing pibo oidori bra wari sanasia da ba khulai pai ba koi gi gun culture da tawga lai ba kangbu singkino oidore na taga thaja watna chingbasina oidore ba hangse myamam thoglei hai tare aduna swai si matang da koi gi Chief Minister ki statements da kup nei na ba khachapa ngasi ki topic ni Shanti Purakpa sa sukimatik maru oi it is the need of the hour in the state so ngasi khana nei na brasar ga bina bai damakta ko gi studio da ngasi lengsin don lai bidi bese han makta da former HOD English Department Manipur University kar oza Professor Ratan oza Taram Nokchari ani subda lengsin bidi bese ko gi politician oza Johnson Elangbam oza Taram Nokchari ahom subda join to bigani 14 CSO Kangleipak ki convener oza Shanta NAHAKPAM su aten matam ki manung da join to bigani ai oza Johnson da lakse gi oza Chief Minister ki statement
statement si karam haina lawba yai sigum wafam se mamanga su panje ki bathani ki mamanga su hypet ayet papiri bese kanano haina IDP ki matangda thamki wafam se lai ngasi suni adugumba Shanti Puraknaba honabda kai pirak pasing do ko compromise ru haiba hai anasigi pose karamani yengbai mai si manungi oiba dugma wahan thok atopa artha yawba wahan thok lei brani yengba ya bra haidi manungi oiba pot hai tare ko ki same party gi dugumba handak ta sudum akoi gi BJP gi marak ta gi hai tare party si dagi pen da bagi even fulfill to bangam dre party thadok kani ka am se phungdo ki belai hai tare swai gi angle si doza karam haina mai wahan thok se kama yengbe sa apu bu khumjari surbala ngarangi honorable CM gi statement to taseng gadi magi do fostering tawjabani hai tare responsible and accountable government amani aduna daita leiba sarkar amani na masida yaikai thingai ba natraga sarkar sina rule of law gi mayoktaga leiba punamakta ma lemna tharoi haibagumba maman indication pi mali adubu as far as February gi tang mari 2026 ki sidagi sarkar se hek leir padagi सरकार सिगी ngangai ba magi machat sidi am vek oi ba haitare kaino khangdaba concrete oi ba wafam amada ngasi fauba sarkar sidagi de khoina uba phangdaba haitare ko arna totally moisi samna hairabada ngarang akhoigi honorable CM na haibiri badu lengak sigi chapchaba mathau adum tawgani lemna amta tharoi haibane ba yes adu itare ke de khoina parameters khara sum yeng se bako method ki incident se mamangi sarup to hadisi ki sarkar se lagtringai gi Syrian biren leiringai matam du kantho ase bako aduma thambiram thamam ase aduga me February ki tang mari 2026 ki matungda ki hora bhauda justice delivery tawngam brama accountable ki part achauba mane justice deliver tawngam bra thoiba crime me amse mitmang da thokpada naton sumang da thokpada kanto sabal lelon wifi degi di koji sungi koigi pastor mari hat khiba adegi miche mama asomna kanda koi longsai da hat khiba adegi di amuk TM kolenda civilian ani convoy lakpada nongmaina kapa adugumro justice deliver tongambra mi culprit me amdama ngasi phaba ngambra adegi di amuk akoigi government sene de haireba mi amata koi sidai akoigi Shanti thugainaba honarakpada mi amata lemna tharo hair lenlon wifi ki case example ama low seba sidai main accused oriba KNP sigi commander oriba German jima phangambra ba akoi KNP gi mi singna kada singna mi sing ji pharaga pugi bane sima khanga bane ba adu ngangthorei duga saktorei duga aduga mana hosi hairi si yungu akoi gi lengak si government si leiba pamdaba mi kar kanada no mana ngangi si yam toina ngange heba ko kanada no ma ngangi si example government leiba pamdaba Shanti thugaiba pamadi se KNP gi nupa German haibudani dhamka tawduna tawri base oda ri KNP si my liability ne hoji sarkar thugaibada natraga sarkar sigi government sigi leita handriba masidai sida akoi irang sagaliba mihan mipun tawri basidi KNP gi German dum ta phawdana adu tare sarkar se accountable oiduna tro akoi lema tharo haibadu chanar ka doine haba atwa dedi tawbangam de aduna surbala samna harabada politics of convenience ko mase matam gi magi yana na bako politics of convenience haibedi noi sure every aspect kandi action chung ngamde justice chung ngamde kayung ngamde tawno yana na matam gi sumchat ki bahai tare ko aduna chumnagi rhetorical statement khakni de one dagi February gi tang mari dagi pirakpa statement du da haziki statement tronglaw bigi kano akoi gi micham angang ani siba mama am ga sigi badu adu da mana piri ba context in that context kamai to pire inova akoi gi Shanti thugai ba pame ai si haire gadi asomna kan gi cookie gi perpetrators khulai pa sing tori du udu na tro adu ta di adu ai du da kari accountable oingam ge sarkar se lenga se kangam de wari gi wane heba ko aduna posturing ama haire lenga ka ma leiri habi gi mayamang da tawna ba adu ga tawri ba thabak sing ase akoi chingda ngasi akoi lengak sigi sasan sigi magi administrative handle leibr chingda ngamde hauji akoi huji haibiri ngarang na handai phong national highway 37 da nomai AK47 fire ga gari dagi extortion tori duti adu thimba ngamodana adu honorable home minister nen leiri juna madu pikman gidana ude khote na yamna
nokning ba hai tare ko adugum ba wahai wata sijina dana leire ngasi di nupa do my caption do fajana kono khoi stop la kan ngasi di social media da chaire dana aduna adugum ba political convenience ko ba siguma se yana ba chat me da ma hygiene ba tawna tok thora pana ama tawba moi gi sarkar si makhong si tudar lore delhi na haiba ngasai gi thammi ba hoji ki delhi na pamje surbala khoi dum khange hoji ki leiri political status quo se election ba ko dum thambane ba moi khali si ko adugu matong da moi gi oiba tongan be agenda lerum ganin khalle 2029 bahauda lalobal lotion gane kain amit shah na hai gi su lei ko adugu in the meantime ekoi na khan ga da budi jammu and kashmir se karam status lei ga hoji se ko aduna bjp amasu magi allies india government ki was unpredictable ni moina pami bisi kaino hai bisi ekoi na khang mangam de hai khoi tok thokro khoi gi sidai je lei riba manipur ki lengang nen lei riba ekoi gi mi manga na saba team ma hai tare ko mi manga na saba team ma government ne popular government ne lei ri ni dana sisu angak pon natro si taseng badi ekoi manipur ki lei riba political class ikai ba pi ba natro irrespective of party background do hojik phawga mi manga thawla kan cabinet expansion dong ngam da government ama full fledgedly operate tong ngam tra kan da kana kan mai tong phajana operate tong ngam doino ba atu kum bagi wahai wata leiri ba condition sida sigum balle na tharo to ba political posturing se mayam na kasu thaja ningai kasu laite adu ka si holo kai haini statement hai tare ko kaim ta yaw da ba maram de day 1 dagi february gi tang mari dinga si faude accountable oiba government sine kari to grage ba maru oiba adu huji gi mo lelon mai fegi du mi asi ba du ji ba mokta leiri ba natro adu tara gadi khara praja na hai ba khara tawbiro hai ba du tawba yare dana huji inquiry ma kamai to don impartial inquiry ma kamai to don magi minister deputy cm ma my husband oi lere haziki knp gi chairman gi mathak ta kamai to dana investigation jathang ngam dori ge ba afaba phajaba free and fair investigation ma kamai to ngam dori ge ba adu gum bagi tangkak tu da nupa tho accountable oya mi du pha khotna tawdana moi maru oiba mi khara pha dana khotna taw praja su pin gane ba handokhi ne ba hojik leiri ba situation se sarkar sina sum nampu hapu da matam ngasai khoi gi doctrine of wait watch until it fades away by itself hai bido aduga doctrine of political of convenience politics of convenience do ko ani si pullaga si sarkar si leigre som da ngang ba kaim taroi aduga wangang ba matam da party politics Puraknaba Leibak ki ahum thoko da de facto existence of separate administration leira kan da administrative division ma leibudo no leira kan sida political angle lo ngang ma yabro Leibak amagi huji to government thukai government si kai no government na bisi miam na semana to sida government hai bisi da party gi wafam tokthok korba manipur da leiri ba kanglup sim se jaga amri jaga am sat pe yad leire ha ba kuiman gre ha ba si kuiman ba sida amu rajniti gi bhasam dong na mung to ba adegi akoi lem na tharoi mu hai bi ba accountable ohin ge hare gadi action do modu gi follow up action do chap chana proportionate oi ga dong ne ba adu ngam jetar gadi kamai tong ni karamba leader amana ngang ba prajar kamai thaje ga doino ba aduna ngarang pi gi ba akoi gi kanona akoi gi honorable cm na hai gi ba do chum akoi gi kai hani akudu chum ne gi kari hai ni hai de ya de gi posturing hai tare ko political posturing am khakte ne sum hai de ya de gi hai bine adu to do na weightage laitian lo je smai sum thamje ge first one adu makoi gi political gi posture mani hai ba thoidok na adu gumba hai ba adu leibak si concern am ga loina na akoi gi dai yaw na adum hai da badum light oi statement ne na khoi lobe ha bo fam do thame adu ga hoji se question mayam am da hange ozam su thambi ki ba hoji akoi gi leiba current situation sida sathok sa sin ya da bai matang su amana ma lan sin na ba ya da matang ki su mayam am leiri second round da swai gi matang da kai leiri have do kop na mung lak che ge ai oza da mung lak pa oza da tan lak saning pa si oza chon sana su pan bi gi ngasai gi jiri gi kanu gi tong bi context pu se lak pa se akoi anirak jiri da anirak chat lure aduga kon bagi government se matung chat lu ba sidai sida akoi gi leiri ba mai tei kuki paite mar se mi chonga mo pul laga chak patna chamina ki ba adagi mayam se na loina ma khoi gi amba to ina lemina ning bagi wafam apam ba loina phungdo e aduda shanti thugai ra paisa tan ba pan ba khangbu aduga ngasai panjaki ba sarkar khoi gi semhaning de ba rajniti gi oiba kala khamban ba leba kangbu khara sina sina aduga thing khoi gi yekhai thingai bo ina ba component oin leire ba pham se pale aduna zili gi hek halak bagi nungan bada trong law bada bom pokhai da ngang ani leiki da ba sidagi cm na low ki ba dai ta man tau ki ba mayam da loina mok mayam sina kawra kan bom pokhai bada mai onsen gre na pale aduna leibak se santi pam da ba santi thukai nim ga mi khar de leire community da base aguna te some individual mi khar leire haina pale hai tare si se zai mi ding da ko za interpretation di kamain thambi ningi manungi oiba
चुमे हुजिक जोनसन हाइबिरी दुनी सरकार सी को कोइ ने मे हुम दगी चथरइबे इरांग सी फरे मसिगी मतुंग दा कोइ लोइ खांगे हंजल हंजन हाइनद्रसु यारे प्रेसिडेंट रूल लाखरे नत्रा हदे प्रेसिडेंट रूल सही मुक लेर मतुंग दा फेब्रुवारी दगी दी हुजिक अनोबा गवर्नमेंट हाइगद्रा खोगी अमलाए सिजु बीजेपी गिनी अदोइसु मिदि सिलेदना अदुदगी हुजिक लाई सी था तरु मुक फार अब्रा हुजिक सी था तरु फाजले को था तरु मुक सुरे हाइदि चही तंखाइ मुक फारे हाइदि यामना नौरिबा लेंगाक तुदी ओइद्रबनेबा अदा गवर्नमेंट ने बिसी गसाइसु जोनसन हाइखिबदुनी अखोगी एक्सिजेंसी ऑफ द सिचुएशन हाइबे तारेनी सिचुएशन दुगी एक्सिजेंसी दा अदुम एक तोबनेबा पॉलिटिक्स हाइदेदुनी पॉलिटिक्स की प्रिंसिपल सेदुनी पॉलिटिक्स दा प्रिंसिपल लेबर लेतबा कइम लेते मयाम हाइ महात्मा गांधी नगा थाइना हाइरम पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल सी कानदे गाय अदुम लेते पॉलिटिक्स की प्रिंसिपल नि हुजिकी सिचुएशन दुदा लाको एक्सिजेंसी ऑफ द सिचुएशन दुदा पॉलिटिक्स से दुमाइ चले मदुना पॉलिटिक्स की प्रिंसिपल ने न ओइरेबा फिल्म दा हौजिक लाइसिदा अनोबा चीफ मिनिस्टर खेमचांद से होय यामना नौरिङै मतमदुदबुदी मागी सी अखोय खरे येंखिसी खोटकिसी माना तौरिसे ना हाइबे अदुगा हौजिक हारिबसिदी मणिपुरदा शांति पुरक्नबगी दमकता सेमखिबा लेंगाकने सी ओबिसु आइ मरमदी कुइना हाना सुनदना सही अनि रोम लैरबा मतुंगदा मयाम सी वारदना ngसाइगी अनोबा गवर्नमेंट अमा लागा इदि पीआर की मतमदा सुमसी कंट्रोल तोबा ngamद्रबनेबो अखोयगी लैरिबा क्राइसिस से अदुदा अनोबा गवर्नमेंट अमा लागा दे अखोय मयाम हाइफम खोफम वाखतफम खरे लैनि पॉपुलर गवर्नमेंट तुना दि फै पीआर इदुदी यामना ऑटोक्रेटिक अबा गवर्नमेंट नि ब्यूरोक्रेट न पान बने अनोबा गवर्नमेंट तु पामबै वानी अनोबा गवर्नमेंट तु लाकनबा होनबा कांदा मतम याम चंगी नत्रा अखोय दि वारी दु लोइन को मतम याम चंगी मोय मसुंदा आई सी लीडर ओइरगे खो म्याम सी लेरे हाइबदु ngamde aduna बीजेपी की पार्टी मनुंगदा करिगुंबा इंट्रिक खरा कन्फ्लिक्ट मक नत्रगा सु खरा लै हाइबदुदी गवर्नमेंट सेमद्रिङै दगे हौना खंगे नत्रा aduna ngasagi लेंगाक पाइ मोय हाई कमान पिरकपदो खoi तौरने न मोय तौरिने हाई कमान खले फरे खोइमसान ओइरे अदा हुजिक लाइसी मान ओइरा कांदा अखोय शांति हंजेलंगना बइ नौता सेमखिबा लेंगाक नि हाइबसिदी मतमदुदा ख्वाइदगी हेना चुनबा हुजिक सु चुनरिबनी शांति जे हंजेलक्त्री अदुबु लाइबक थीबदी हुजिक सु मयाम हाइबिग्रिदुनी शांति हंजेलकने ना हाइरगा अखोय हंजेलक्त्रे मिहान मिपुन अदगी हाना सुनबा युमैथा अदि हाने फिभमदुदा अदुम पोप तारे प्यार मनुंग द खरबु फरबोय निंगुइ प्यार लोरा कांददी हुजिकी थौदो वाथोक सिंगसी कुंगना दुम थोरे अदुबु होय तौदबदी नते मी ख्वाबा खोटबा अदगी मयाम द्रक फाबा खुलाई फाबा केम थो मरमक्ता पावदे खो याम ताइको तौरिबदु तौसनु याम फै अदुगा शांति हंजलंगनबा होनबगी दमक्तदी ख्वाइदगी मरु ओइबसी एखोगी लॉ एंड ऑर्डर ngakpasineब अदा मणिपुर द लॉ एंड ऑर्डर की फिभमसी हौजिक फावदे इंथिजना फरे हाइबा दुदी सुगलै लैत्रबनी नत्रा एखोय चथोक चसिन याद्रे ngасai panbigi ba highway thingiba yam leikhre aduna haiba phibamsi hanjallaknaba honabaduna laingak khwaidagi maru oiba pandam oigani shanti puraknaba semkhiba leingak ni haibadu bhaudi chume dana aduda ekhoi masi puraknaba honabada apan ba ayet pa piba tu ekhoi compromise tawroi soidana tawni haibe waneba hoi adugi determination du political will power du leiragadi yam phare adubu hujik nonsana haigiba du main hojik phawda masak thokpa madu udri haibe wani enes matam changbasu yai ko आइदि मी मा तानगी फाबा मोय मनुंग द लेरंगनी अदु एनीवे खरसु तौरी अदो मसिदि अचुम्बा स्टेटमेंट नि अदुगा मसि अचुम्बदि ओइरगा थोइदोना मयामना तानिंगद्रबा अचुम्बा खर लै प्लेटिट्यूड दैदो आखोय साइड हागा क्लीचे दैदि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हंजल हाय अन मणिपुर की पॉलिटिशियन सिंगसी सिगुम्बा फजब प्लेटिट्यूड मयाम सिंग गांगा दुम भाषण द दुम यावबनेबा अन हाइ बवारी सिसु मागी स्टेटमेंट सिसु ngасai सुरबलाना पनबिगी बा भाषण द यावगिबनी भाषण खर द सु दुम यावी अदुगा मदुगी रियलिटी हागा ड्रामाना कनबदा इन खनबदा आखोय मणिपुर सि द पीस से हंजल हनिंगदबा पीस पुर हनिंगदबा सरकार सि द डिस्टर्बेंस खर तौनिंगबा मी खरा लई हाय लेरंगनी अदुदी ngасai हाइजग्रिदुनी हेक हाउबदगी इंट्रिक्ट सेमरेना अदगी स्पीकर नगा स्टेटमेंट थोरइबा अदगी एमएलए याय मोहनगा थोइबा अदगी करीब 13 रोमदे काब सापम कुंजे केचोना थोखिदना मतम खरै ममांगदा अना सि तवंग amdragadi noi keno toro khologa adumba mayamduna manungda crisis leramgani hojik johnson su ngасai gi bas sarkar si ta sengbadi election si kuidre chahi phadre ko ana election bhau sida ngasai gi BJP gi sarkar se amuk thugai raga president rule amuk lakwa natraga sarkar si kaiba ngamaroi masi BJP gi pibam si phararoi khallaga di president rule ga thamaga election ga si khara postpone tawba adu tawge su yai madu gi aki besule adu madu tawham di thokte tawrena khalle aduna सरकार से बीजेपी की गवर्नमेंट से खेमचान लीडर ओइरगा लैना इलेक्शन से तौरब बीजेपी से कारब खेमचान की मतुंग मान मोहनगा लीडर ओइरप याबै चांस तो लैबनिना मनुंग द लीडरशिप की मुनब खरदी लैनरमगदौनिना मागी पेन दब एलिमेंट सरकार सिदा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯁ꯭ꯃꯨꯠꯂꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟ ꯈꯔ ꯂꯩꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯤ ꯃꯗꯨ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯏꯟꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯂꯤ ꯏꯪꯒꯤꯠ ꯄꯤꯕꯅꯦ ꯂꯧꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯀꯩ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯁꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯆꯨꯝꯅ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯁꯨꯝꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯈꯔꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯃꯤꯁꯀ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯇꯤꯁꯤ ꯊꯨꯅ ꯍꯟꯖꯜꯂꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯒ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯔꯤꯖꯅꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯂꯥꯛꯁꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯐꯥꯒꯅꯤ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗर ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ punishment pidaba yaro law and order si phajana control tawdragadi peace ti kadai dai lakani ana peace hai si di law and order du phajana mapung phana control tawrakanda peace lakadabane ana law and order si thugai riba unlawful activities mayam tawriba law gi mayokta tawriba law du masana paisa laga hujike haji lambi da paisa mulliba hawa gari dagi tax mayam si control tawba phajana ngamakanda law and order du फजन लेरकांद पीस लाक्तोने अदुना मदुगी थबक तो होय खुदकता माना ngамदबा याय बट मागी प्लेटिट्यूडनी खंगते स्टेटमेंट अमा पीरिबा दुबुदी यामना अखोगी हाइबम थोक गवर्नमेंट किनि अदा हुजिक लोरैदि हुजिक मयाम खनरिबा दुमाइना हाइरिबसे सुम हंजल हंजन हाइनदना सुम लाक्वा थबक्तदी यु उरक्तबा अखोइना तोहननिंगबा पोतुदी इता तारक्तबा ममीसी अदुगा ngसाइगी चिंदबुदी फजा फजबा वाही वता मयाम ngang नोजना रेदर एदो अदुना हाइबा प्लेटिट्यूड सिंगसी जस्ट अखोइना पॉलिटिशियन सिंगसिना पंगांग दंगांगा मोइना दु मोइ थोकपा म तौबा मधुमक्ति ओहनिंगदे अदु ओइजु ओइरमोइना खल्ली को गवर्नमेंट की अदुबा डिटेंशन लेरमगनी आइदि लोइनमक हाइदोकपा यादबसु लेदन लंबी सि ngसाइगी अखोइना हेक लोइनमक खंगे चेते याय चेते अचुंबगा सि लोइ खंगसु हाइबे यादबा खरसु लै हाइबा अदुबा मयामदु लेरमबदि याय अदुबु अखोइना पाम्बा प्रजा मोइना अखोइना खनबददि गवर्नमेंट सि खितंग हेना एक्टिव ओइना तौदे हाइबा नते बट खरगे हेना कन्ना तोहनिंगी अदुगा लॉ एंड ऑर्डर सि फजने एनफोर्स तौरकांदा मणिपुरदा ngसाइगी पीस हाइबदुदि पोरका पीसदि लोइ पामनरे कम्युनिटी खुदिमत कुकी मरक्तसु लोइनमंगना लान होनिंग अमोय खननिंग अमोयबो पीस पाम खरदि दुम लेरमगनी नागादसु लेर मैतैदसु ले एनी कम्युनिटी द लेनी अदुना हारिबसि गवर्नमेंट लोइनम खंगमगनी अदुना मा हारिबा शांति पुरकनबगी दंत सेंखिबा लेंगाकनी हाइबसे मसी येसिदा शांति पुरकपा पीस हंजलहनबसिदा ख्वाइदगी माना प्रायोरिटी पीबसे मसी थबकना फजना उत्पियु हाइबदुनेबो हुजिक मयामना लाइबो हांगसे अदुना मतमसु याम सांग लेत्रे सिदगी दि इलेक्शन दु खितंग आइरा अबनिना इलेक्शन थानि हुमे ममांग दे गवर्नमेंट सि कैनो तौररोय थबैं खांगसु पंया याररोय नत्रा अदुना कोर्ट ऑफ कंडक्ट का लाक्त्रगे मतम खरा लेबसिदा लॉ एंड ऑर्डर की फिभम सि खितंग इम्प्रूव तौहलगदी हौजिके हारिबा पोसी लाखने न खल्ली अदुना मसी हौजिमक्ति को अखोय करी हाइगदगे गवर्नमेंट हारिबसी यारे अखोय वेलकम तौबी बट हेना कन्ना ngसाइगी शांतिगी पुरकनबगी स्टेप से कॉन्क्रीट ओबे स्टेप कर ngसाइ हाइब क्वांगिदो एविडेंस खर तसेंगना खंगबो पोतुदी मियामना थाजन गवर्नमेंट सी थाजबदा मसी खेमचा मसाना जो हन्ना हाइबनी थाजब वालेना थाजबसे कमाई तौरगा हिंगा फागेंदे लेहनगदगे जो अखोय ट्रस्ट डिफिजिट का हाइदो अदा थाजनद्रदि डायलॉग तुसु यारो माने याम तोय पनबा एनी खनबो खुदिमक से डायलॉग नत्रदि यारो हाइदो डायलॉग तु तौनबा थाजनबगी युमभम अम थोनबा म चंगियबो अदना मदुगी थाजबदु पुरकनबा आइदे हुजि हाइनरिना गवर्नमेंट पा गांगमनि थबक देमत तौदे हाइरमनि थाजद्रे अना गवर्नमेंट का मियामगि लेरिबा थाजबगी चांगदु सुम लाथोंनरादि अफबदि ओइररोयबो अदना मदु गवर्नमेंट खंगना मियामना थाजनबा थबक खरदु तौरगा थाजबदु लेरकांददि कम्युनिटी खुदिमोना मोंदा थाजब थमगदि यारकने फैयबो माना ते आत्रा चांपुदा चामदा चतना खतन मी मयाम उनदना सोमदैला तौरिबा मयाम दो एक्सरसाइज मयाम दो फै अदु चुमना सोगी वानतना तसेंगना मदुना अखोगी ट्रस्ट डिफिजिट लेरिबा थाजनदबदु खितंग कोलगा थाजबरोमदा लागा वारी वताइ सानबा लागा पिस्तुबो हंजलन मंगमगदि ख्वाइ फै अदुना अहानबदा लॉ एंड ऑर्डर सि फजना गापियो मदु माना कॉम्प्रोमाइज तौरोय हाइरिसि मदुदा मालिको मारा लेबा एंटी लॉफुल करे अनलॉफुल एक्टिविटीज दा तौबा सिंगदुमा तसेंगना चेराकपिनि हाइरगदि लाक्सन बिरो कॉम्प्रोमाइज तौबिरनु फरे अदुगा ngसाइगी थाजनबदु फजना थम्बीरगा डायलॉग हाइगद्रा मान हाइरिबा नेगोशिएशन गादु तौरगा शांति हंजलकदि याम फरे अदुना मदु गवर्नमेंटना हुजी होय करी तौरके हेदु तेलबा मतमजगी मनुंगदा खोइने येंगबा तारेने करी हाइरनि अदुना तना लेते ओके सर थैंक यू सो मच अदुने अखोगी सरकार सिना अखोगी तौनी होनरी हाइबा अदुमा पोसी अखोगी वहाइवेना
rhetoric adum targa la edu thabak to on thorak ta basidani akhoi gi post ma pung phana miyam na pen be yam mong sungon on thorak ta law and order haire kari film le si law and order salak sare hujik se aduga akhoi gi mara leibe sing do gumba dandi do pini haiba pidana dum lakpa adu ngasi chu pini dum hai ba hai tan mafam khuding makta akhoi handak ta so for the last akhoi few months that extortion gi adagi di lutpat gi adagi khulai gi adu gi adagi am pham khuding mata yamna sigumba kano si yam hen galaka na ko ne ching de phagat pa khot pe po si mayam am chu lady si su law and order gi against le po ni masi kyam gam handle tawraga thinga gi ha po su lei lailon by fa gi ke su hujik kano tawraga ko gi phong sa boina si bhakjang do dana leibe po su leini thajan na ba su mayam wat le hujik se duna lady ba kanglup ani oiram ba de gi ko gi try forget to bai pot am su hujik se lakram ni hai tare duga marak seida Taja the Bichang ship am hang another question Tabokton would be row by from the news Santa Laxi user or the minister go from say come in being Shanti Puraknaba the Makta Palm dana Purakan the Palm by the Makta Pierre Leingak to Palm Dre and Semkhiba Leingak Aduna Masi Puraknaba Honaba Matamda compromise Amhok Touroi Haiba one from the chief minister was arguing and see come in would be come in being user Zaga heard the go compromise some talk those Zaga heard the compromise some Towe I tarego compromise to was a Hakigo Kai to be as a compromise to was a Kai to Gaganda Kuda Pavia to where was a Kakara say how soon as I'm town crisis to is the Lilon Wi Face Lilon Wi Face Koti Colena Toto Tomatung the Lilo Wi Face meeting Kinepto and gives it she compromised them Madam Matamzana Home Minister Gamagan Matamzana CM Matamzana ROP I'm lady never Lambizico Matamzana citizens in the protect the hotel Sugumba Christ so some Budagi the Angal to putting in However Natra some Budagi Angal to put in Angowi medical college again Nagang sing do Palo to Panangowi Adubu Liangway meeting do Madu highway the Chapa Liangway Katanate timing to the Atopa Nagaga Marilyn meet Chagamadism Karato with the Pazan get never go Adu Nango de Adu compromise to walk away then compromise to the higher demo Nasing around highway matang sida petroleum gi kangbu ne akhoi sunga sing rang phamine ga si jong ko phamine ai tai ko goods movement gi matang sida yam kan na takko matam da extortion gi matang sida mi kra innocent gi kari innocent ke IM gi kari kara mi kra pha ko pato se si amu macha jaga de compromise to de ai tare ko ado masi ai sum khanja da masi political ne khal le ai tare for example hojik se ji lambi da di full powers exercise to ko se moi dung gam mi bo se sai government se adubu ukhul lambi de mo exercise tongam deba asagi 400 gari na ukhul lambi de laibse lokthongam deba adi samay sangsaktai na litan bauda gari chami muk lei ho sik ko masi lokthok ko se kuki ki counter blockade sina mar mo ka na moi lokthongam deba swai de mo compromise adu mo eba mamdi nga sagi election naksalak bugi mi je ta pharo su BJP mi ni yami da ho sik ko samna da congress ay yam ponde NPF ade atopo political parties sing se mai magi candidate sing ai tare ko kesu yam ka ne active hoine driba aduna maramo aganda ngasai mi ma phaba nataga punba tawse sum lukhalakane ba election naksalak ko laping ai sida khara to hobe ba sum naksal dine sum thado ha ka doine ba sum kai noi di vote bank am mang doine si kai noi di akhoi manipur gi mi phaba je always and every time any CSO na nataga imamaya pai bi nataga lekai na nataga kana gum na protest to dum tholakane ba any mi phaba khunga ko phagera village volunteer phagera even hoi mastaseng da seng am group amagi gather ne na mayek seng bo phaga gadi thok to yai ko adu natra gadi hoji moina pami bo operation gi model ja sidai da di mana compromise to we hai singam gi da stage am la ne ba yam nak na kui roi ge so election nak sale matik mi pha lu ni election wali ngai sida stage ka set to ga to yai adu bu ngasai gi khang de ko ngasai gi ke ni khulai lo khat pagi matang se mu yo kan de di ai ne sum khangja bada khabar ka ida thekna ba te te akhangai wari sana ja bada ai ne sum uja bada ai tare manipur gi luto gi ba khulai ka phagat pa khulai ga ti phagat pa na masing he lagum to ne ba aduga he la basi kamai to ge da police ki arm court gi lothok ki ba police ki number chang ba khulai me am do yorok 3 ai ba gi amu operation kan to le be wa ne ba oda di lebak si hana lerami ba phibam je ka ino hojik lei ba sina ka ino sine ba ade compare to ba ma ga yari ko sai gi BJP gi policy matung ina hai tare ko BJP akhoi di policy dum hai jage ko particular individual khoi matter oi de ba same je anybody na lei ba khoi di ka kai de oi as a citizen oi na ko BJP policy matung ina sai gi hana palamba chief minister amaga governor amaga hojik paliba chief minister je moi ohum gi timing sida kana na hena
khulai si lokhat pa hele governor na henbra leidana ko adagi si mayam se loi yeng mam change ba kaya muk active oin thabak tong ngam doino se wai bo ko adagi peace program na hona bagi process ta hanagi honorable birendu adum masu magi matamda kenogi akoi gi khulai pa ba group ama sungya ya roi da group ama masu dum peace process ta putharaga thamam mangami hoji hoji ki governor lairingai matamda su aramba yi yamgra ko khulai ama dum thidalan gi adoi matung da hoji ki paliba chief minister sisu dum BJP policy matung ina hai tare ko ngarang han mai su KCP ama group ama gi yamra ba khulai ga yam mi madum surrender to le adu hagi party gi ngasai gi aina yam ga iri ko hai ba tawi ba mayam sida activist oi ba akoi khara aduga yam season oi ba politician dina ta ba early bird ai ga ta mojo san gum politician khara na yam kana akoi khatra ngang le re ba si ko season oi ba political party sing je moina sugum ba jaga sing da yam ka na changa ga nei na da electoral politics da moina tawri ba sina manipur gi future oi na traga oi de haji leidna heng lenga la kan da sigi policy so ai da so ai ga argument ji tok tok de ai tare ko nga han kanona political party amagi leader amagi press conference ama ui magi press conference da ona taina da mana chaiman da mayam na machum ja ba ai da ma oi saw ra ai machum ja ya da di ai pai ba party pham la na national executive members ai to ke kai na adu bo gi thamoi da sokse ai tare moi da ko na aina thamjani di kaino ga na peace process por ko ai je party policy gi makha pole ba Khemchand su ma su chief minister amane ko biren na chief minister wayam bedo ma ka su pham do thadok ni ga moi ba so thadok ni ga moi ba ko sai gi thadok ni ga moi aduga mawon da pham thado pham do thado ma akoi na haibi yadre khotre na akoi gi maru na akoi gi lai ba valley gi politician jing je ma gi leader si moina yare si o sam na da NBN sing leader we la se ma thok long khan ba leader se ma manar ga ko NBN sing je moina pelak traga ne ta chal ga mai matak ta protest to je phalong ngam me ba akoi gi valley gi politician maru we na mitei me ma ai tare ko aduga ngasai gi hojik so adum Khemchand gi matak ta su moi adum chama na model da hai tare ne ko Khemchand ji moi me am ne yar ga center gi hapak pane nominate to pane na moi ya lei ne ba hojik so dum Khemchand ji moi khitang songning gan da BJP की पॉलिसी अदु दा कई येंग दबे दा फ्यूचर प्लानिंग न कइनो इलेक्टोरल ली के हम सोकने गोकने कई येंग दबे तुम Khemchand जे फत्रे अदु मा लौथोक न केम हेते तोक्सलकने न खल्ले बाइदे औना मसी मागी कॉम्प्रोमाइज तोबो तोदो बाइब जे माई मखुत लोइ लेरे माना सही आईडी सीएम से ओइरसु याय ओइद्रसु याय न खल्लगा तौराबा अदु मागी मतम सिदा माना मणिपुर की दमक लेदना को जगह खरददी फिलअप तोंगमगद्रा अदुगा पॉलिटिकली येंगदादी ngasai maitai gi political ideology natraga magi ngasai phirep hai tare ne ko phirep ji lei to dong to ba di leadership se akoi na hai ba ya da ta di state policy ga future plan ga kai mieng do de dum leader se phat ke ta sin thon ning bi birendo kuki ne sin do hai mathak to dum changchal laga dum ngasai ke ta maitai ne dum biren sin do ga en to ga dum nam na dum लौथोगा गवर्नर की रूल अदुम तान की भी अदे मो लेगाक से पामे न मो लेगाक लेत्रे फत्ते सी लेगाक लेबा दका ओइरे न प्रोजेक्ट तौ याद्रे अदु तौ याद्रे लेदना को अदुदा मो Khemchand जे मो पोरकपा अदु Khemchand की मतम सिदा ऑनरेबल Khemchand की मतम सिदा पार्टी की लेरिबा मेंबर सिंग अमदी पार्टी की कनोसिना कयामुक सपोर्ट तौदोरि के हाबसे सी याम चैलेंजिंग नेबा अदे अनिसुदा सिदी तामोजन सने न खंगनी हजिक BJP से इलेक्शन की याम कन रेडी तौरिबा सिदी याम क्रिस्टल क्लियर ओइन हाइने सेबको मरमदी BJP की जनरल सेक्रेटरी अमगा मागी टीम अमगा हजिक डिफरेंट जगह चतना कांगपोपी चोचामपुर अदुदा चतना खोतना तौदना इवन गसी तमेंगलोंग चपु मालेको तमेंगलोंग की BJP मंडल जिंग उनादना हाना तवमदा थवा आतने बसे मंडल गसे उनादना खोतना मोय गसागी हिंदी दा जागरूकता गा हाइब्रा मंगफाउना बा या मिट पांगबा या अदुगुमगी मवंग दा BJP से स्ट्रेंथन तौनबा मोय होति कोनरिबा अदुना ताकुदे मोयगी लीडर से ngasagi Khemchand haiba ai compromise tawai haibisida party gi office na mawonda full support tawrira adi leidana peace process ta tawrongadra hena ai chawpamadi khale hai tare ko adubu ngasagi mi phaba punba natraga justice por pa haibse sidi election naksal ege magi tapthara kani mamdi kaino ga na mi phaba matamda magi vote mangodo adum yenga kani thado kani gi wakhal la kani mara phage hai gasu se kuki gi mi mara khange na khalase ba nemza gi gen hoyi mi ne na khale se ko mana phana tharo kana amadu na mu
BJP की vote bank du yengaga phadana ba matam khara de leithosi khotosi hai pot lakani adun si yam complicated oiba tamojon sanoi ne khangani yam thi complicated oiba situation ne ma face tok toise election naksalakpa commitment ngakpa chin khut ka mana ba sai yam challenging oiba situation ne ndam re yam ngai je ma na su palle ja khoi gi sakar samaning da ba khoi gi fam se kalak pa hai tare political gi oiba dugumba component yawi na palle mai statement na suduma aduna hojik si lai ribasi kari frep laurige pa wafam dum su laire aduga hojik si pi se restore tongna ba honarakpa matam seida akoigi IDP sing gi su mahakna dum phajana pan gi bani tuna pi se restore tongna ba honarakpa matam seida IDP gi su si madi masi solve tawdana di manipur da pi je normal chi si masa masa mim da moi hanjal handa taraga di kana ngasai gi restoring pi ser koi part am ni saung hole duni masi oithok pa yaroi da poni hai tare aduna haiba posi chief minister ga thame be statement si adukumba akoigi panghai da hai be statement oina ground situation se kyam gam na concern tawraga hairak panu hai be gi potu masu gyam thina naina pham to imaram di sigi compromise tawra hai be gi matang da su ja sing su thambire compromise tawba masung tawdaba pham tonga area mayam am laikre loina tawhan akoi mayam sing kina di compromise tawhaning da ba adum justice deliver tawhaning ba mafam da su adumak akoi lailon ba phai achokba ki hasu laire akoi pulapna ga surrender tawra thado ki ba moi chamu ki wafam ga su adumak laire aduna hojik sei oja su thana lakse gi ja oja duna hojik ki pise restore tawna bada compromise tawroi hairi adu please restore tawbada IDP sing re settle tawbai mahak asu pan ba su achokba part amani aduna hojik si mayam na moi anda su la haninge akoi na su chatninge marak sei da akoi gi athing ba ya da ba chathaning ri se kanan ba bu hang chi ni mahak chong chong hangi se ada masigi post sei da ada su la haninge loina ya na ri hai ba wafam sei da individual khara khaktang na ya handa bani community based na te bo hai chu yam na clear oina pale du tar ga di more da churachandpur da kangpokpi da Imphal Valley da lairi ba hojiki khoi gi punchi mahing na taga ground situation ji huji karam haina sigi tongan tongan na myam lady sigi wan thok se kamai na handuri kuda mon har kana present situation ge IDP ge phim sing se loina ma adumak loina welcoming oibra adu kuma sigi assessment se phajana lobra ha be form sima su nei nda ba yaroi maram di loina ma lemin ninge ha ba post pallam da mi kang bu khara khak tang na yadab ni haiben dana aduna government lady central government manipur government lady adu ka ngasai gi mamang statement su adum panba adu ga khoi gi yaning de ba kang bu se khutlai pai ba gori chana sia da ba kang bu tra su yawi dum haiben ni duna arm group sing ground situation se kanana control tawri puna poche ha ba wahangam su lai hai tare swag area study regarding IDP issue se kamai thambini surbala IDP gi matang se second kenom dong lake bako thambiyo ja hojik government sina ngak pase government ki ngak pagi mathakta ai khoi stakeholder mo oiriba ai khoi se CSO khangde adagi khoi tongan tongan bo organization at every level leibo sino ai khoi na chatkada bo pathway se simedi yam clear cut chatpa phai and hajeri se maya punam ki concern ko se ngarang nahan kuidri nong ni mamang da maitai macha ani sekmai langkhat laga kangpokpi district manung da border lanjal lubagi buffer zone lanjal lubagi changjel la e haidana village khoi defense moi volunteers haitare ko aduna pharaga sinara ya ba pharaga sinara pa matam du da moi madu video namakanda moi na hairisi khanghau da badagi buffer zone se lanjal laga koi gi cookie area da changak pane adu bu mango na koi khut tha de ma phajana koi khang da bagini tawrakana ma se takpi re kan da thado khare ba adu tarage buffer zone se recognize tawra braba si government ne yara braba buffer zone se labor lete bra hoji si sarkar sida mamang sarkar su hai ne airport lising pushing gi 36000 I'm still remembering me thar hogla pa matam da lami lising kunthra mari kunthra manga pusan gi badu buffer koi gi tainaba jaga sing da thang gi bada objective 45 tawgre lamban ka dongna changna ba yada dongna state recognition period aba state recognition hai pese chapter makun magi context gi marung gi makha poliko adu ju akoi hauji haning ai di sarkar sina hairiba mi sing adu ne adu de accountable oinga action tong ngam braba ngarang hairiba mi sing adu ma kari authority hai no ba adu ga sugum gi phibam leiri ngai da akoi shanti gi ne haina hanjana bane haira kanda namat gi oiba akoi gi free thabai thabak si di manada ba balance to action ji de ko ya janing de ba ko ana CSO khangde ama khangde hai tare ko akoi tampak ta na any group sing noi chat pa ko pa ya ba are akoi na chalak pa matam dana civilian gi marakta civilian amana civilian am chang pa matam da maidai amana jaga am chak pa matam da cooking thing still adu impose to lar kanda
मोई की दिन अखोई सुम सुम चलगा लेबा हाइबसे वारो बमी सो यार कनेबा को सिसु खंबियोबा सीएसओ म्यान सु खंबियो मदु अफब खोंथांग तौसे हारे कदी सरकार सु अदु दैदुर कितंग अकाउंटेबल होनजेबा एक्शन दो तौबियोबा ngarang तौरिबा थबक तु अखोई की मी नि चंगी बदुदी फूदे नै सोयदना चंगजेले अखोई लम चंगजेले नै हलल ए थादोरे हाबा चंगबा यादे हाबा रंगा सिरे अखोई सिदैसिदा रिम्स ता अनाबा यंगलेबनी अशोक आंगांगसिंग पुरकबदे यंगलेबनी अतो तो पमी मैम हौजिदे अखोई चंगहलेबा को अदो हौबा तारगदी असोम दगे सु रेसिप्रोकेट तौबिरो हाबा कुकी जो ग्रुप शांति पामे खोले यान हाइगरे चुराचानपु हलकांद हनंगरकांद अदु स्टेटमेंट दो चुराचानपु दो थोपिरो हाबा कुक चुराचानपु दो ऑपरेट तौरिबा कोटु गी मायोक तो थोगो हाबा सिदगी लाइबा कांगपोपी गी लाक्तारगदी कांगपोपी की कांगपुचु थोपिरो हाबा अखोई कैनोगी कोटु गी मायोकता अदुगा सोमना कंदना अखोई सरकार अमर लेरी अदे अखोई कनो नोइनब यावरे कोलेंद रिप्रेजेंटेशन नोइ यावरे कुकी डिप्यूटी सीएम लेरे हारे वेरेस मखोई रैली चटप मतमदा अदु तम मतमदा मोई एजेंडा ना मेन एजेंडा ना मणिपुर की तोखाइता नतन अखोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव से अदु नतन लेते अतोप अल्टरनेटिव डिमांड लेते ना हायरगा रैली चली हेबा अरे अखोई मी चटप मतमदा फार कांद विलेज डिफेंस फोर्स इन द फार कांद स्टिल हौजिबो हलल लेबा उन्निंग बदी करीनो सरकार से कईनो अदुगजी पार्टी की मी खरा चतनगा खोतन तौदो सो केस नि कान खनबिरुनि बुंगो कान लेबा जानति ngarang gi dude explain to biro dana akhoi mi pharaga tholakpa matam du pharaga ani changu angang ani du thador ko natro changan da banatro phude haiba natro phude khud thade ma ando halan gi haiba natro adu taraga di hojik se karino lai film se si sarkar se na amtang pakhumam pbo ba kana no bu chatoi si bo ba kana no ji chatoi si sapiro ba hojik seng na harabada ngarang gidu taseng na ikai jai haba adugi mud phibam do oitaragadi akhoi ju sum waro mi soi lakani ba swai sum like taragadi nama khakta sumai jeng na badi yar oibe ko chap mana bumong do reciprocate tong no pai ba aringa sai second point akhoi surbala ibe mana hangbi ba jiki idp ki matang ju hai jage ba idp resettle to boise koi noim pa me ba hojik taseng na harau go do badi मधुगी लापगी स्टेप अम खक्तंग दि लेको कइनो हाय मतमदा असोंगी ग्रुप का अखोगी तंपाक्ता लेरिबा चिंदा लेरिबा मरक्ता यानबा सरकारना मधुगी मेकानिज्म अम सेट तौरकांड अनि जिगी यानबा पोरकदौनी मधुगी गुडविल मिशन दुगी मखादा अखोई से थबक तौदुने को आईडीपी सिंह हंजनबा से चुराचानपुदा अखोई मैतेक सिंह मुजी हनबा यागदोरिब्रा मोरेदा अखोई मैतेक सिंह हनबा यागदरेबा चुराचानपुर की अखोई सिदगी बेली दगी चेन की बा जोमी की मीसिंग अदगी कुकी की मीसिंग मो यागदौरिब्रा से लाकवा अदु तारगदी अदु गुंबकी वाफम ममा कर माइन तौदना मधुगी हंदोक हंजिन अखोई चंगबा यानबगी थबक से प्रोसेस से सरकार से पॉलिटिकल विल अम यावरकांद मधु मेटेरियलाइज तौरब्राबा ऑन प्रोसेस ऑन थोप ngambra tangible steps lokot ngambra ngasi फाउद लोखते हेबा पीस कमिटी अमोक सेम ngamde si सरकार से पीस कमिटी अमोक सेम ngamde बा अदुना ताकपदी सरकार से की पॉलिटिकल विल लेते लेजरगसु मोय एसर्ट तोप ngamde करिगिनो हाय तारगदी मोय सेंटर की वुमेन फेंसी मखादा सेंटर ना हौजी लांगनु इलेक्शन लागतोरे हौजी लेरिबा पॉलिटिकल स्टेटस क्वास दे मेंटेन तौरगा लेरो नोय लांगा नु चंगनरनु हाइबगी फिबम से सुम थमेबा अदेदी कमाइन तौदइनो आईडीपी ना हराउ दुइसे कम काना हराउ दोइनो सुरबला आदा मांगिबा अखोगी मैतै खुंजाव मांगिबा मोरेदा मांगिबा जगह सिंगदो अदुगी एरिया दो हानेगी रिकॉर्ड तो रेवेन्यू लैंड रिकॉर्ड तो मतों इन लमदो कोई अमु लोकसेले ऑक्युपाइड तौरे सिफाइना लोकसेले अदु फजना माय मागी जगह सिंगदो कोई लोकसन बका हौरे मदु माय माय जगह दा पीरिनि काई लाउथोर कांदा आईडीपी सिंग हराउ दोंने हेबा अदु थबक तो ngambra ngamiबरवा सरकार सेना अदु अखोइ से फैब्रिकेटेड हाउस का सारानी खन नक्सन ना सारे अदु दी टेंपरेरी अरेंजमेंट दुदी पामोएबा अदु ने अखोइ सरकार से हाइसे अदु की स्टेप तो यादबने हेत चंगब यादबना मधु की कोर्डियल एटमॉस्फेयर दु लेहन जारगति कमाइन तौतार यानबम चंग नत्रो अखोइ मी चंग मतम दा नोय असोमदगी येलो ओइदो नत्रो अदु मोने येलत्रगदी चमना रेस्पॉन्स तौनदु नत्रो अखोइसा अदुगुम्बगी स्टेप्स तो सरकार से कई लोग चलगा पंगा यानी ने सुम खले नहान सिदैसे कोकी जो ग्रुप की मीटिंग लामे जो ग्रुप की मीटिंग लाम देदी पॉलिटिसाइज तौदना सरकार से समाई शांति अंजले अखोइ से लाए तो हनगरका ने करी वॉइस सको ngam गे मोइबो
ITLF तक कई बोई सोक अंगंगे बा मोइबो मथकता रुचा खरखान ITLF की मीटिंग तखले चुराचंदपुर तखले सोमना कंदे कांपोपिदे तोरे कोटुबिना अदे कई हायरे रिफॉर्म हम तंसे कंजन करे इंटेंसिफाई तोगरे मोइ रैली तो हायरे नुपादगी नुपीदगी नोई हायगरे समाइन तौदन अखोइदी सेपरेट मणिपुरगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन अमा कोई फंगद्रगदी यूटी लेवल विद लेजिस्लेचर हाइग्रे हेन कंजन करे इंटेंसिफाई तौग्रे अदु तारगदी अखोइसु अखोइ समना हाइरबे सरकार गिसु स्टेप खर लौ फैबा कमा हाइदि मोइ सिंगसे ngang इकाइ निङाइ ने अखोइ मी चंगु अनि अंगा अनि खक चंगु सोइ चंगुरे मोइ अखोइ लमदे हेंजल ए अदु मोइ फुबे चैबा तौदन हालन गरे इकाइ निङा नत्रो अदु गुगी थाक्तो अदु रिकॉग्नाइज तौरब्राबा मोइ हजिकी बफर जोन से रिकॉग्नाइज तौरबा स्टेज ना एक्शन कैन तो ngam de haba adu tawli ba da jaga takai ba yadro adu ne haba khona hair se accountable obi chumnagi electoral posturing to biro no ba vote mayagi holo kai haitare ko hotrong ho ba kind su lekte ba dhamka dang chung to to bi no haije bani da akoina haidi ba se ngarangi hojiki angang ani da hai ba wang sangang do yam phajabadi saraga moina adu da kai no moi legitimize to ne tro hojiki buffer zone duna akoi ki boundary ne na adune adugumbodo ilai lai ba method du da akhoi ne act tawba ngamde haibani da when action tawba ngamdra kandi kana dono karamba context no kana dono cm na hari dubo haidi hotrong ho bo wafam mam kak tare heba haidi lima tharo ngarang ru thabi ru no da du ja adu da impose to diba changba yani yaro to diba cookie balan tem yam to pha ba yadro तो अदुगु मुदु दिरि काई ngam अदुगा इलेक्शन इलेक्टोरल एंगल दुदा इलेक्शन पोस्टरिंग अमा लेम न थारो लाइक सरकार शांति पुरकनब तौने शांति थुवाइरे ngरang चंगबा यादरे अदुदी करमाइन तौतारे अदुदी सरकार सी खोइना थाजगदुरिबा मोइना हाइबदो अन कितंग खनबियो हेक्ता अखोगी ngang याबदु ngangbigनु प्रजाना थाजजुइसिदि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इसे कइनो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आइदि एक्शन नत्रो पॉलिसी नत्रो अदु सरकार सी ngasi फाबो कंक्रीट कोइबा करम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मागी पॉलिसी लेरगे हबा काइन लेते चुमनगी वा खक ngang स्टेटमेंट खक थोरगा मतम मतम दी रेटोरिकल स्टेटमेंट का मागी पोजीशनिंग खक लौरा कान एक्शन बक तो ngam अदु कान अखोय स्वाइदा ngangbुदुदी प्रजाना कितंग तानिंग होय अदु स्वरूपदि थोइबा थौदोकसिंग मांगदा तारगा लुसिलेबा जस्टिस डिलीवरी नि खंगदे अदगी अखोगी फ्री मूवमेंट गिनी खंगदे एक्सटोर्शन तौरिबा सिंनि खंगदे अदगी ड्रोन अटैक पक तौग्रबनि मोयरांगदा अदुबा की थाक्ति यौग्रबनि सी मतम सिदा सरकार सिना हाउ फार मोय एक्शन से फॉलो तौग्रगे हाइबसे इसान अंतंग तिनजु थबियो नत्रग सुंगबा अखोगी यामनगी होलोय बा स्टेटमेंट सुंगमसे पब्लिक त चमम ननबा तौबसे आइदि तौहनजनिंग दे हाइजनि ओके ओजा याम पसंद ओजाना थंबिरे जिसे बफर जोन की मतंग से दुनि नमदना थमजिनगिबा बफर जोन हाइतारे दुगा मोइना लेजिटिमाइट तौसिलक पोट अम लेबा ओजाना थंबिरे अदुगा अखोगी फाम अखोदी शांति पामी मोइ सोइदा नानसलकपनि काइन हाइरगा मोइना याम लेमा थादोरकoi मोंग तौसे अदो माइन तरोकान थादोरके तुना हौजिकसे मोइना सिगुम पोसे मोइगी एरियानी सि हेंजलकपा यारोइना लेजिटिमाइट तौसिलक पोट लेबसे काइमता हाइबंगमदे सरकार केम तौदे लानसन बंगमदना अदुमक लेदिसिने तुना पॉलिटिक्स की ओइबा पॉलिटिकल की ओइबा अदुगुम्बा विल अमा यावना तौदबे पोसे मखोना अदुम उरि अदुना स्वाइ मतंगदे स्टेप खरदी यामना मथौ ताब्रा हाइबा पोतुनि सुं तौ तौरक्तबस्ते अदुना हौजिकसे लेरे पोज शांति पुरकनब होनरी लोगी मयुक्त कनाम तौब यारोय दंडी पीनी काइना हाइना हुजिकसी अखोगी लेरिबा पोस्ट तैदा खाइबुंग ताबगी फिबम से अहुम सुजिलकoi पोस्ट लेमने हान हौरकपदा मेटे कुकी लांबदु कुकी नागा डायमेंशन अमा हुजिक चाउंग लाकपै पोले अदुगा हुजिकसी तांकुल नागा जेलोरंगी होस्टेज की इंसिडेंट दुमा थोखिबदगी चाउंग अहुम थोकपै पोस्ट मखोइ लाइदुना इम्फाल वैली दगी मथक्ता काबला थोकनसिन तौब याद्रे सिंग दैजु कुमतरागा से यादे फिबम लेरि मरकसिदा अखोगी लेमनरिबा तांकुल नागा की मरकता अखोगी मैते पंगन चथोकसिन यौरबदु अखोई तांकुल नागा चथोकसिन यादबी अथिंगबै पोटम लेरे लिटान इंसिडेंट सुदगी मयाम अमा समाइन लाकन लेखिदुना सिक्योरिटी मयाम अम लेरिसु कैदौरगा लेरिनो हाइबो वहंग सांगे दुका आसाम राइफल की मथक्ता सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स मथक्ता हे तथरक पथबक सिंखिदैदा अखोइना गवर्नमेंट से तौबंगम दबगी फोर्स कंट्रोल तौबंगम दबी ममी दुम चाउंग तार लै अखोइगी हंदक के दसुने आयु मयाम मै थांगपे वफम द निंगसिंग बयाय दुना हौजिक सु डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ओइरिबा मसामक्सी हाकचिप कनो तौगदमनी मागी फन कनो रिजाइन तो हनगदबने हाइबा नागागी माइकै दिजो चौबो खोलाव लेरी अदगी मयामदगी सु मागी हस्बैंड ची कनानबे पोट मयामम लेरी दुना लो थुगाइबा शांति हंजलक्तना पोसिटी कदाई द लेई नोसे मकोकते हौना चाउना सोंगथोगा मयाम लेइबदो माइन तौ हाइतारे दुना सिगी मतंग के दे ओजा तना लाक्सनिम से ओजा अदुना हाइना अखोइगी तौनी हाइना ट्राइफिकेट तौबगी मवोंग मखक लाकपा से अखोइना दुम उरे एमएक्स सेंग पोलाइदुदा सेंटर ना येंग से कइनो सेंटर की अटेंडेंस फाइदा मतिक चाना फंगिब्रा अदुगा मागी कनोसी
ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯁꯨ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯀꯩꯝꯇ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯝꯃꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯁꯨꯕ꯭ꯂꯥ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯣꯔꯛꯄꯗꯧꯅ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ हाइबुदी हाइ बीजेपी की हाइदबदी नते सेंट्रल गवर्नमेंट सु ममांगे स्टेटमेंट पीगी हौजिकसु दुम पीगी अदा मणिपुर काइबे यारो हाइरगा मणिपुर दे लेरिबा मरुइबा ट्राइब हाइग्रा कांगलुप नागागी नसी कुकीगी नसी अखोय मैतै गी नसी एना लमगासी हेंजनदबै फिबम द तोंगा तोंगा काउंसिल तोरगा मणिपुर सि ममिंग द ओइना काइद्रगा ngसाइगी मचेत मचेत ताना काइबै दुदी ओइबे आबगी ओइथोकबदुदी हौजिक मदुइ अकीबदुदी लोइनमक त फावे हाइबताइ अदना मसिगी इहुलसी ngसाइगी कुकी सिंग हुजी हारिसिने अखोइदी मैतैगा लेमिनबा याररोय खनरे खनरे अदना सुंगनातन मोइगे अखोइगा लेमिनबा सुंग ममरोय हानरे अखोइदी यूनिट टेरिटोरी दु पीरदमनेना अदा लेग्रमनेबा अदा नागाजु सि मतम खरै ममांगदा हाइगी अखोइना कुकीगी यूनिट टेरिटोरी तोबा कांदा नागागी लम सोप यारो है मोइगी यूनियन टेरी तानबदु यादे हाबे वांते नागागी लम सोप यारो हाबने अदना लेनरिसि नागाजु मोइगी लम मोइगी चनबी मोइगी तोर तालगा लेरे अदना मैतै जे अखोइना चावरबा मणिपुर सिदा भेली की एरिया खर सिदा थरुक तरा थोपगी अमा बाव फादबा सिदा मैतै से कन्फाइन तोरगा लेदों लेरे अदना यामना लाइबक थीबनी हौजिक सु हाबिगिबा बफर जोन गाइन थमीसे थमम सुतोक तोक दबनी मसि मामांगिदे क्यादैजु हौना गांगनदना सु लाइको अदा गमेना मसि खंगदबदी ओइरमोइ लोइन खंगेदा करिनो मस्तेस्ता गवर्नमेंट की लेरिबा पॉलिसी सी स्टेट गवर्नमेंट सी अखोइगी थबक तौबा इंगम ngамद्रे अदना मसि सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन मखादा दुम चटपा अदना समना हायदा मसि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टूज ओइना लेरबरा हंगलाइगी सरकार नि हायदो अदुगुमदने अदरबदी सेंट्रल गवर्नमेंट मणिपुर दे येंगिबसि करिनो हायबदो लाखपो वखनसे अदा सेंट्रल गवर्नमेंट ना हुजिक मणिपुर दे लेइसे लेइबा मयाम दु पहाता हानरो मोइ मसे पयान दे यान नरगा काफता नरगा दुम लोयरा कांदा अखोइ मयाम चटलगे हायगा हुजिक इंडिया गवर्नमेंट की लेरिबा मसिंग जी 140 crores to Manipur लेरिबा मी लाख कुंठा सिगदी इंग्लिश तमदे अनइक्वल कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज डेंजरस टू द वीकर साइड अना अदुमाइना मणिपुर दी लेबे याय अदुगा मणिपुर द मैतै लेत्रबा येलहौ मी हागदरा नागा लेत्रबा अखोइसी मणिपुर मैतै लेत्रकांदा मणिपुर दो लेहौरगा करी कांदोइनो नत्रगा इंडिजिनस पीपल अदुगुंबैगा सु हुजिकति अकीबसी याम लेरे हारि बैदि अखोइना मिसिंग यामजदबा कैकै तौबा मयामदुना अना मसी गवर्नमेंट सिना स्टेट गवर्नमेंट सिना सेंटर दसु चमानना बीजेपी ना पाइरिबनिना बीजेपी गवर्नमेंट सिना स्टेट गवर्नमेंट सिना प्रजा की इहुल सि खंगना ngसाइगी इलेक्शन की दुसु होय मरु होयबमनि मरमदि हुजिकति डेमोक्रेसी निना पार्टी पॉलिटिक्स निना अखोइगी बीजेपी की मथंगी सरकार दु पाइननबा मोय सोयदना खलमगनी खल्लो अदुगा मयामगी प्रजा सिंगना पामिबे इहुलजि सिंगनि अखोइ मणिपुर सि काइबे मणिपुर काइबा कांदा ngसाइगी हुजिक लेइबा पामद्रिबा डिस्टर्बेंसेस मयाम अदुगी मिसि मिना थोइबा मयाम जे सेगी सरुक तरा हेना थोलकनेबा नत्रने अदुगी मयाम दु एंटिसिपेट तौरगा सिदि यारोय हेदना हायरगा ngसाइगी सेंट्रल गवर्नमेंट टू दा हुजिकी हारिदो कॉन्फिडेंस बिल्डअप अखोइ थाजनबा मीना थाजनबा थबा खर तौरगा मसिगी मतुंगिना अखोइ तहने अखोइना पीबा बीजेपी की सरकार सिना मणिपुर की फिबम सी मुन्ना खंगागा सेंटर द सि हायरगा अदुगी मोइना हाइबा सजेशन दुगी मतुंगिना सेंटर ने एक तौरकदमनेबा हौजिक लैरिसिदी सेंटर की तोंगानबा सोर्स खरदगी मोइगी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मयाम अमा लैदनको मदगी फंगबा सोर्स तुना मोइगी तोंगानबा एजेंडा अमा तौरगा मैतै मसा खर सिगेरा कुकी खर सिगेरा नागा खर सिगे सिजसनो हाइबरोम द लाखिगे तारगदी मधु तुंग यामना नुंगाइरोय तुंग नुंगाइरोय हारिसे होय मोइगी लमदुबुदि हौगिबे यारे अदुगा मणिपुर दुदि अमहना यामना लाइबक थीबा मतांग अमदा ओइरकनेबा अदुना सिगुंबा सिचुएशन सि अखोइगी गवर्नमेंट सिना तसेंगना मोइ खंगदबदि ओइरमोयना खल्ली अदुना मोइगिसु मोइगी तोंगानबा कई लेबनो खंगद्रे अदुगा हौजिक हौजिक लेइबा फिबम सिददि सेंटर दा याम सेंगना अखोइ सि तौगदमने ना हाइदबसे मसिनेबा लाइब याम थि डबल इंजन हाइरिसे असोंगी दुना सुम चिंगो माइकैदा मोइ सुम चटपा अदुगा मोइना सि तौगदमने ना हाइबा ngамदबगी फिबम दा लागदी अखोइ मधुगी सरकार दुदि करी हाइतारे यामना नुंगाइतबा हाइतारे अना प्रजा की लेरिबा अवाबा सिंगसे हौजी आईडीपी मयाम यमदा हंजनदबा हाइरिसे आईडीपी मयाम जे हंजनरगैदि कमाइना नॉर्मल सि रेस्टोर तोरे हाइदोइनोबा कमाइ हंजनदोइनोबा अदना ओइ खुदक्ता ngамदबा याय अखोइगी मोरेदा तगा चुराचांदपुरदा लेरि मयाम दो तौरोदना खरा अदुनिदा मयामना हुजिक पेनद्रिसे हुजिक योनसनगा हाइरिबदो सरकार सिना सुउद्रे हाइरिसे सि लानबदि नत्तेबा अदुना
अखोना खनबसे स्टेट गवर्नमेंट सिना इलेक्शन की खनबदा अकायब खरलेब मोय इलेक्शन दु अब मखदि इलेक्शन काबदि लाइन लेप फाव यार अरोयब हुजिकी फिवम दु सुम लाक्तारगदि मणिपुर जे मई चाकी महौसा अखोगी एनएसीएन की टेरिटोरियल विदाउट टेरिटोरियल लिमिट्स काइना तोरन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट सांगदोकपदा मयाम मई हौनगिदना अना अदुगुंबा इंसिडेंट यामना लाइबक थीब सिंगदो थोरक याबगी फिवम दुदि करिगी सिचुएशन अदुगुंबा दुदि क्रिएट तौरोइदबनेबा अना एनीवे हौजिक लेरिबा सिचुएशन यामना क्रिटिकल ओइरबा जंक्चर अमदा अखोइ लेरे अदुगा हौजिक लेरिबा फिवम सिदा स्टेप चुमना थांगौद्रगदि हुजि कांगु अहुम मरी थोइसिदा कांगु अमगी द मिचंग चंगबो यामना बायस लेबा मालगदि हुजि हारिबसिनि मयामना उनरबदो नाकल अमरोमददि कॉम्प्रोमाइज तौदबा माली नाकल अमरोमददि कुकी मयामना बु हेक तौरगदि थिंगबे ngамदबगुंबा कुकी ददि खुद थाबा ngамदबा अदा मैतै लाल होबगुंबा नागागुंबा खरग तौबदु ओइरगदि हाना थाजदबदुगी मथक्ता हाना चिंगनदना लेबदुगी मथक्ता अमुखेना चिंगनबो ओइरनेबा अदुगुंबगा दुसु गवर्नमेंट सिना मुन्ना खनबा ताई अदना हौजि लेबसि गवर्नमेंट सिगिसु यामना अरुबा जंक्चर अमनी वोट खितंग आइरबनी मोइसु वोटु यामना लूना खल्लगदी ngसाइगी मियामगी अपामबसि येंगगा थबक खरा तहनिंगे दुगा मसिदैस मोइना थबक तु सोइबा तारगदी वोट लेपदि लायना यामना अवाब ओइरकने अदा लाइबक थीबदि मणिपुरगी मियामसे मसिगी कैनोसिदा हन्ना नौदा अखोइसे खरा फत्ते है अखोइना फत्तबदैनि सेंटर पालिब गवर्नमेंट तो मदुदा नपकदौगे अखोइसे अदुम चंगना लेबसे मसिना अखोइगी लेरिबा पॉलिटिशियन सिंगसिगी करि हाइतारे मना ngasi बीजेपी ना पालेदना मणिपुर द बीजेपी दो अकनबा पार्टी मदुम ओइ सरकार पाइदो तोंगा हयें कांग्रेस ना पाले सोम द बीजेपी और कांग्रेस अना मसि ngसाइगी हाइजेगिबा पॉलिटिक्स हाइबसि एक्सिजेंसी ऑफ द सिचुएशन टू द डिपेंड तौरगसु अखोइगी स्टेट सिगी इंटरेस्ट खरदि तौहनिंगे अदुना एनी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस वगैरह बीजेपी वगैरह अम वगैरह स्टेट लेरिबा फिवम जी सिनी अखोइगी वारी सुमाइन लई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सिनी जो असि मयाम सि येंगगा मणिपुर थुगाइबे यारोय अदुगा मणिपुर काइनबा एनी स्टेप तौबे यारोय अदुगा मणिपुर द लेरिबा कांगलु मयाम सि सुमाइन नुसिनना लेमिना अदुगी दुदा लानबगी थबक से खर तहनगा द मोइगी फम पाइबा मोइगी पार्टी ना सरकार पाइहोबा अखोइना खर कनो तोहोबा पावर पाइहोबा ना अदुना मांग थारगा चंगगदी हौजिकी अखोइदि मनिंग हलगा चुमचल अना नॉर्थर्न रीजन सिदा मणिपुर मंगाइरे हौजि ख्वाइदगी ना सोतो हौरि जिबारिबो मतमम द मणिपुर सि याम फारमने याम लाइबक थिबनि अखोइसि पॉलिटिकल ब्रेकडाउन अमनेबो अदना मसे हौजिक लेरिबा सरकार सिना मोइगी पावर पाइरिबनिना मोइद लोइन लेरे अदना मसे आदा सेंटर का अखोइगा मानै हाइरगदि मदुगी खुदोंग चाबा लौरगा मणिपुर की इंटरेस्ट कमाइना थबक तौगदगे हाइबसे मोइगी पर्सनल डिफरेंसेस मयाम दो खरा काउथोकनरगा तौहनिंगे अदु नत्रगदि मणिपुर जी यामना लुब फिरोम द लाकनी ओके ओजा हौजिक लेरिबा मयाम सि याम फजन पन इलेक्शन नक्सलकपगी सिसिगे कोई इथिलम खक संगरकपा यामना मस मयाम से लांगनरकपा कोरेन मसा पाइनबा होरक पोसिसु लेरे सबसाना अखोगी मतम जाना पांगथोकद्रा पांगथोइद्रा हाइबसे मिदे कोई अनसर्टेन ओरगा लै अदु तोरकपा तारगदि हाइबगे मयाम सि बिफोर हैंड हौजिक लांगनरा होबो पोसे म लेरे अदुना पॉलिटिकल गी मोगी पोजीशन नम खक सेमनबे होनबगी पोसे ममी याम चांग तारगा लै मरकसिदा अचौब इरांग सि मांग तारगा लैने अदुना हौजिक सि सेमदी हुजिक हाइरी चीफ मिनिस्टर नदी कमता कॉम्प्रोमाइज तौरोयना अखोगी शांति थुगाइना होनब मीसिंग केम शांति तौरो हैदबु हुजि अखोइना हेक हौरकपदगी मकोक्तगे अखोइना बीजेपी के एमएलए मैम सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तालगा लैनी अदुगा मसिसैदा अखोगी लो ब्रेकर मैम सिंगमा थेंखांग क्यादा फजना कोई एक्शन लौकतना पनिशमेंट पीदना चटकिबगी असि मैम पोटम लैखरे दुना लानबा यादबा मोइरांग लोइबा पलेंद लोइबा नेशनल हाईवे अनि थिंगगा लैबा मैम चटपा यादना लैरि पोसी मसि पुनमक्सि कनाना तौहनबनो हाइबा वहंगसि हंजन जो हंगगा लैरे दुगा मरकसिदा डिप्टी चीफ मिनिस्टर साउना अखोगी रिजाइन तौहलाबगी पोसे लैरिने दुना सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स सिंगदा अखोगी ओजारातनसु थंबिखि मतम पुनमक्ता यानद्रिबा कंगलुप अनिगी मरक्ता इरांग हौरिबा अमदा हाइदा अदुम तोंसिलगा लैबगी कंगलुप अमना याम पेंदबे वफम से कोई तोइना तौरकांद इक्वली थोलकपा थौदोखिंदे इक्वली एड्रेस तौदे हाइबगी तौबी यामना रिसेंट इंसिडेंट दा अखोगी युमै मैम थाकिबे पोटसु लैरे अदुना नो कॉम्प्रोमाइज हाइबा वफम सी अखोई ओजा सांत्रे लाक्सेगी ओजा मसीदे ओजानसु ममांगदा पॉलिटिकल गिसु हाइफेट हाइलाइट तौखिबने दुगा मोइगी मनुंगदुदा यानदब खेंदे एमएलए मैम अमासु अखोगी कनोदगी स्पीकर दगी हौरगा अखोगी एमएलए सुसेंद्रो अदगिदी अखोगी मैम मथंग मथंग हाइनखिबा मैम अम लैरे दुना नो कॉम्प्रोमाइज हाइसे तसेंगना अखोगी पीस की स्ट्रैटेजी मखक लांगनबा दुगी डिटरमिनेशन दुगा हाइरबा नत्रगा इलेक्शन नक्सलकपना मोइगी रिजिड पॉलिटिकल पोजीशन अमा हाइतारे अदोमदा मिटिंग थमकांदा सागनबा इलेक्शन खतंग कनेक्ट तौरगा हाइतारे अदुमाइना कतेंग कुपना येंबा याब्रा कमाइन थमिदि आई
तामोजन से नौसे हाई पोरम कथा तो जगे को हौजिकी बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी मने कोइ चटपदा पॉलिटिक्स भोट की प्रिपेयर तौरी है तामोजन से ने इमो अदु थाजब थमनो आइदो आइना थाजब थम्मी हाई के लेते को बीजेपी की माई दी भोट त प्रिपेयर तौ ले रे थबक तो तौगदो थबक तो तौदे हाइबने को आइना हाइसे हाम दु क्लियर तौगे को अदुगा अनीसुबदा आइना हाइनिंगी से हौजिकी केनोनेबा strategy ani neba akhoi ni yengduse amana vote se naksalakudagi ngasai moigi community politics ina hen strong oi thokidana magi thabak tawham thokpa semo moi ma thok taw jingam gi dabi ai hemne ai je ko so ngam gi dabi ai ba maramdi ambulance sing dum ngam gi de badum mayam jangna dum kauthe dum loisan gre ko governor ngam gi de adui mamangda ambulance sing ma anusia wiki yam kan try tawrame people committee ge sem dana ko kem dong ngam gi de wai bu ko masi party policy ne lawe baina पार्टी की नसाई थमान संगलेन जिना दिल्ली दे इनबा दे थमान संगलेन द पिरक पार्टी की फ्यूचर जे मोई की पार्टी की फ्यूचर जे मोई ने कमाई येंगनी अगाई जे ने कोइ चमन नै जे पार्टी की फ्यूचर का पामद्र जाला बा से याबम जोनसन रिजाइन तो को से पार्टी मांग जे द्रो एलांगबम जोनसन गुम मी मा पार्टी ने मांग मा हाइ बसे सी की फ्यूचर जे मोई येंग्रे हमने दा अदगी मोई न्यू कैंडिडेट खरजु लौसन नम गरे हंदक जो मोई की प्रोफ कैंडिडेट म्याम यावरी बा कोइ ममिंग बो खंग दबा आइ तारे 40 MLA बेली की लेब जाए सिरे सुरबला जे एंकर नहीं दना मी के ममिंग 40 MLA से खुद थी ना जिन्हें हो जीवा नहीं तक ममिंग क्या हाई गम नहीं त्रा वहाँ हाई गम करो गम मोई दा आयु गम मोई तरुक तरे तक तक खिनी मी ममिंग काउ ठोकर नहीं बा बीजेपी की होसिकले ऐसे 30 गुम बने ना त्रा ओनली पॉपुलर MLA खर करते नहीं बा अगर न मोई है रिप्लेसमेंट जो तौनी का करने हो जाए और मोई दा लेमोरी बस स्ट्रेटेजी से इलेक्शन नक्सल लग कुछ था ओनली फ्यू थिंग्स नहीं बा ताबो जो है इचुप में बा नंबर 1 अखोई की कम्युनिटी सिंगजिदगी मोगी अपाम खरा पिथोप नेगोशिएशन जे अदा लागदोय नेबा ममांग दे इलेक्शन नक्सल कुथिंगी NSNIM की फ्रेमवर्क से मोई कौरगा वारी सारगा हंदक किदरी लोइसल लगे NNPC यम वाई सानी नागालैंड यम वाई सानी हुजिंगना ईस्टर्न फ्रंटियर नागालैंड की मॉडल दा टेरिटोरियल काउंसिल दे खितंग वांगबा नत्र खितंग नेमबगी मॉडल दा वारी साई अदगी इलेक्शन नक्सल अफगान मोई सु ग्रुप कौनी सु ग्रुप सिंगदुना मो नसाइगे अखोइगे कैनी अखोइदा वोट काहन तादी नोइगी सपोर्ट तौगे खोटके न मोई हायरकनी सुंबा मखल मखन की स्ट्रेटजी मयाम मा मोइने याला पुरीबा ai hai je ko si marak sida either mana ngasai gi mawon da ji lei pali belengak sida khoi yeng doi si expansion ma song lam dre center na mawon ma center da phana ma ju pirak tre expansion je adu ta di mawon da sai gi ma si shield moina thamakan da ko center gi kari policy da manipur je hingdoi no ai ga si doi no je जे ककाना हाइबी दुमाना सेंटर की पॉलिसी दने अखोइ ने हिंगदोरा न ट्रस्ट की जे स्टेट पॉलिसी की ओइने दी करिम तो होंद्रे हाइबे जे मै यम शेंगे बा वाइबो को अदगी हुजिक से मसिदगी न मयक सेंगबो करिनो हाइ गांदा नसाइगी कोबा कमांडो सिने ला मतुंगदा चथरक एनी ऑपरेशन जे सिगी डिटेल नसाइगी रिपोर्ट अमता मीडिया दा यम मयक सेंग रिपोर्ट हाइ तारे को सि मफम जिदा सि लेबदी ऑपरेशन तौगनी सिनी हाइबसे कईमता हुजिबो फसना पीदे मीम फारे कोले चमम न रिपोर्ट रातने कोई फंगे जे सि पॉलिटिकल होइबे नेबा मयक सेंग्री से को देन सिदे ना दिबो जो है केबा अखोई गवर्नमेंट सोन खंदे हाइबा मी अहुम ला नीरा रिम्स पोर को जे नोई पान बसे सिगी सिजरिंग रिपोर्ट अदगी मागी गसागी मोय अनि दो फाव मतम दा करी खुलाई फंगे अदगी करी नोई मरु पालिनो कदाय वाई सोइनो ए जे को बोर नत्रगा क्या सांगो मरु मसादे लौथोए व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन वाज कंडक्टेड इन रिम्स सी गवर्नमेंट ना कोई सोंग खंगन गिद्रेबा अदुने सी गिजे आइना हाइजेनिंग जे सी मचा खर गतने सिदे जाउ मैम लेरी बस तेन जाउ को सिगी मचा सिंग सिदा येंगा काना कमाइन तोगे गाना समथिंग इज कुकिंग इलेक्शन जे कितंग नक्सलादी खर थोलखिनेबा तांजारे कोई बो यावना दुम खर कौरगा हरे समना दा लोरो जे UNC की प्रेसिडेंट मा ngond NIA na ngasai gi koji kolen gi mi sibagi sidamai mathak te inquiry tori se sigi detail report ma se kamai na prime witness la kari no kamai no kaim khang de hoi wai inquiry tawe mai mathak ta adu de koi chaukum khange ba adu under investigation ne na tori ra du so koi khang de ba wai bu ko aduna sai gi akoina yengai se kai no ha ga na koi yeng do je कलाई वाइदे येंगदोना ना पॉलिटिकली कमिटमेंट से इलेक्शन फ्यूचर की इलेक्शन दो वाइना तौरतोय जाला
नत्रगा गसाई मार्ग हाइबी पीस प्रोसेस टू दा जगह खरा बाउदी इलेक्शन ममांग द लालन दोई जाला सिने दो कोई प्रजा की याम फरक ताबम दी लेये बको सवाय तमो सने बीजेपी कैंडिडेट और मेरे मा रिजाइन तो उसे मा दी रिजाइन तो याने बा प्रजा दी तो होए बसी याम फरक ताई स्वाई दे गसाई की हुजिक लेये बीजेपी कैंडिडेट सिंह से हुजिक लेये सिंह से पार्टी पॉलिटिक्स ते तो को मतम दको माना मावने याम लोयल लोय जबा मी लिसिंग अहुम मरी मंगा दो अदुदे ना political ideology se change to ngam deba ma ka ga sa hai do local party politics ka is economy am thi phar ga to gam deba khoi se economy thi patta ni na je DPP wagera whatever party we no moi vote ek kara ko matam da hayeng moi sa ye apa ma to kai phanga maktam ni na sa ye sakam ta ka ne ba sakam oe ka ni adu ga sa ye national level political party ga moi ga type to thabak to ta ngam moi even adu le ka ho ne JDU ki nasir se हुजी मा बिहार से जेडीयू दे नमा पान कल लिबने सेंटर दे सुकल लिबने बा नसीबु कई तोंगा मिगे हम हाई ने से बेता देन अदु मा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी कई तोंगा मिगे बा एनपीपी की नेगोशिएशन कन बदगी रीजनल खतंग कन बदगी मोय मंत्री इम फंगे को नत्रा अदु मखा ता मोय एक्सपेंशन केम तोंगम देबा अदु सो आई वाखन दा मंत्री दो थमोय सु केसु पेलम दो मानदे मोंदे फंडिंग की इशू हुजी मणिपुर दा 15-20 करोड़ की मथकता प्रोजेक्ट लेते हो जी स्टेट फंडेड प्रोजेक्ट है तारे को अच्छा वो प्रोजेक्ट 100 करोड़ प्रोजेक्ट है तो हम तो लेते हो जी अदो सिगी तेल में मतम से करम भाई इकोनॉमिक एंगल दा पीस बो पाइ से करम भाई इकोनॉमिक एंगल दा थबक पी दोइनो थबक पी बाय दि सरकार थबक तो खतन नते आईडीपी में मान जलन से है तादि सोशल एडाप्टेंस में पी दि आईडीपी में मान लगा मोय बा कुइने सुम पान दा तोन हम सुम थमजला दि मागी इकोनॉमी की ओइबा एडाप्टेशन दु इम्फाल का सुम ले रहने बा चुचानपुर ले मी तो मागी बिजनेस ले म दुकान फमम तो माई पैसा तान नो सोम दे सुम ले रहने बा सोम की पोतो समगा मरोय बम का बिजनेस की एरिया दे येंग कान दा पैसा तान बम येंग कान अंगांग स्कूल की प्रॉब्लम लानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट लो गई प्रॉब्लम दुई लाय ना अंगांग नो सोम ना कान ममानो मसिंग याम खोला सोम ना कान दा ममानो ले रारोय अदुई मथक दसु खनार ग चकी बने हाय हंजन मगी इनसिक्योरिटी फीलिंग अमसु ले रनी अदाई जगह दे सुम तामो जो सोय ना हाय सेपरेट आइडिया अमदि सुम ताबरा अदु तादनबा स्टेप सिंदु लौबगी मतम जे याम लेत्रे हाय तारे को अदुना आई सुम खंजोदा मतम गिदंग तेलप हाय तारे थाउ मरिगा ngaय कांदा बीजेपी की इलेक्शन पंडित में आमा ए मोइसु स्ट्रेटजी दि खरदि चेंज हो माले आई सुम येंग जवानी को कांग्रेस की सु तवे लवे ना को कई नोदि कांग्रेस की सु मोगी इलेक्शन पंडित में हमजे उजगान क्या लागत्रे बा थाउ संदत्रा लाखिद्रे को अदगी बीजेपी की सु मोई इलेक्शन पंडित लागते बा हनक से अदगी प्रशांत किशोर वोट काब दे अमुसु खितंग मणिपुर से खरग चेक्सल कदो माले को हजि अखोय ये सबित पांत्र दो हाना पंडित होने से एवरी 2 months 3 weeks लाम हफ्ता अनि से लाग लेरग मी उना खोना तो अमत उगिद्रे लाखिद्रे बा अदुना सिगी स्ट्रेटजी से लास्ट बीजेपी की हजि पालेव चीफ मिनिस्टर हाना पालम चीफ मिनिस्टर अमदि सी गवर्नर से लास्ट मोय विक्टिम होन की खंग पोते नोइन हाइ तबदगी मणिपुर क्राइसिस से थोलिनी गाय मोय मथक तो होइना बीजेपी ना कहीं को पॉलिटिकल एसासिनेट का तौर को खंग पोतेबा अदुना अखोय गिदि प्रजा मयाम ना येंगदोने अखोयना बीजेपी की मागी पॉलिसी सिदा अखोय क्याम कोइना चकनी क्याम कोइना चलोय अखोय वहंग मयाम हंगबम चंगे आई थंदना हंगबने यारोय आइना हंगा अमो आइगा सरकार का कैनोम थबकी नत्रगा करिउम पॉलिसी मेटर वाई साइ गोन मचुम जा हाइबना कैम कानरोय बको आई आई इसा मचुम जा लेफम चंगे आना अमै तमजै ओजा सांतन जुथम बिदे खतंग तेतकना सि मतंग जो इलेक्शन की पंडित मैम सु इलेक्शन नक्सलकपदा मांग लाकपदो इरांग सुकन तौरी हुजिकी लाकपसे उद्रे अदुना सेंटर की पॉलिसी दा बोइना लेपक वारिप अमदा लौरप खोंथांग अमदा अखोयगी सिदा स्टेट की सिदा हिलाइदिबा बीजेपी की रूलिंग पार्टी जे हिंदुइरा सिगदुइरा हाइबगी पोसिमसु लेरे ओजा जोथन लाकचनिम ओजा अदुना इलेक्शन की स्वाइ जगतंग एम्फेसिस पिरगा लाकचगे सेंटर की कनोसी मागी पॉलिसी है तारे से अखोयगी चौराकना कमाइन उबी अदुना हुजिक लेदिबे फिबम सिदा येंकांदा मागी प्रायोरिटी से अदुगुंबा याम ड्यूरेबल ओबे पॉलिटिकल सॉल्यूशन अमदा प्रायोरिटाइज तौवन उबीब्रा नत्रे हाइराकांदा अदुम हुजिक लेबे रूलिंग पार्टी सिदा इलेक्टोरल की फेवरेबल ओबे एनवायरनमेंट अमदुम सेमै मोंगा दुमाइन तौबुन खनबिब्रा इशूस मैम सेसु लेदि कमाइन थंबिदियो जा ऑल इंडिया की वेना सुरबला हुजिक लाकु मतमदा मयाम द मरुएना यंगर जनरेशन हाय तारे को सही यांखै मंगा सिगी मखाद लेरिबा मी सिंगसना दे ऑलमोस्ट 60-70-80% दी वोट पीरर बीजेपी दा मतलब दी बीजेपी की पॉलिसी से कहीं ना कोई फाइनेंशियल सेंट्रलाइजेशन का हुए स्टेट खुद ही मक्सद मोई की विम्स एंड फैंसी पॉलिटिकल विम्स एंड फैंसी की मखाना थमने ना बा मसी की नोमा डिस्कशन नमत तो उसे
si yamna luba jaga ne adu moin to isi adu ne centralized financial centralization is adu ne adu mo gi policy si kaino ha the policy of doctrine of bulldozer mo gi partal leba khudi mayok to leba any obstacle hindrance ko mo gi doctrine of bulldozer hai se takai ba ye khai thingai ba to ba adu bain to rakanda moi gi political achievement du phangane na hai bane मधुगी सेम रेप्लिका ने कोई जिसे तौरी को एग्जांपल कोई कश्मीर की हम खतंग हाइजे के को कश्मीर द मोय वन टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुपुल्ली वन टाइम अमु पीडीपी का मुपुल्ली अनि से की क्लोज अखोना एनालिसिस हम तौता रे के हाइडी ब पार्टी अनि मक्सिदी मयाई दे लेप पार्टी ने हेबको अदु तिनर मतुंग दकर माइन तौरे 370 लौथोखरे when the entire Kashmiri were sleeping nungdang pung baro makhaida UT ani to Kashmir ani sat launa khaido kheba aduna BJP government se unpredictable na aduna 2029 da under any condition the moin to that phangda ba haibe se all India gi lairi ba youth singi wakhalo na ba maga chamina ba NDA se mosi figure se phanganda ba ngamanda ba aduga moina bulldoze to yana na ba yadana ba parliament ko aduna मधुगी वखलों तो अदुना डेमोक्रेटिक अखोगी फेडरल स्ट्रक्चर्स अखोगी फैब्रिक से बीजेपी ने तप ना मधु इरोड तो रही नहीं बा अदुगा ऑटोक्रेटिक अखोगी डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन है ना सेंटर ना नो ना बक पैशन बाहर तारे मणिपुर से एग्जांपल हम कतंग आगे को एंटायर अखोगी रेवेन्यू रिसीव से सीधा रेवेन्यू अखोगी इनकम से सीधा मणिपुर की परसेंटेज से रेवेन्यू शेयर से स्टेट की 10% कटने लुपा चामता मौद्रा सटखिबने अदुना अदुमाइना थंबकांद मोन नोइन स्टेट खुदिमक से अपिकपा खर खर तौवा चिंजे नोइन मोइन ग्रैब तौबा पांबा अदुगा मोगी पॉलिटिकल विल एंड फैंसी दा चलहनबा अदुगा राइटिस्ट मोगी ngसाइगी माइंडसेट अमदा लाइबाक सिंग ngसाइगी डेमोक्रेटिक फेडरल स्ट्रक्चर से थुगाइरगा मोगी ngसाइगी आइन हाइजेरिबा कैनो दो मोगी कैनो हाइतारे को वन नेशन का हाइबने याम फजबने स्लोगन हेरिंग ददी को तसेंग बदी पूरा हाईली सेंट्रलाइज्ड होगा अदो हानेगी इंडिया से अखोगी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी लई हाइबदो हुजिकती सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी दु नते को पूरा सेंट्रलाइज तौरपदो तौरखरेबको अदुने मसिगी कनो से अखोने थुगाइ पताबा बन इंडिया से यूनिटी यूनियन ऑफ स्टेट्स नेबा सी काउगम से ओके सर थैंक यू सो मच ओजा तंदम लाग ओजा हौजी से 2027 की इलेक्शन से मागी प्रोग्रेस हाइतारे अखोगी इलेक्टोरल रोल रिविजन तौबगी पोती ऑलरेडी अंडर वे प्रिपरेशन तौरगा लैबगी अखोय हौरकपगी सिगी लैरे अदुगा सेंटर्स ना हुजी ओजा जु छन थंबी की कनो सिगी लैरिबा नहा सिंग हुजिक लैरि मैम जायाम बडी बीजेपी रिपोर्ट पुइरो हाबा पोस्ट मैम लै अदुगा सी क्रिटिसिज्म सु मैम लांगनो पोस्ट मैम अम लैरि हंदा किला का चैलेंजिंग वे पोट अम खसु ओइदरे दुना मसिदा सेंटर की मखुद से लोनमक पॉलिसी से लेबंदना हिंगहनब सिहनब अमसुंग एनी डिसीजन लरोक मतमने सेंटर की पोसे अदुमक माना फजना दगी चुकली से पाइरगा लोनमक पॉलिटिकल गोरस हौरगा सोशल इशू से मैम लोनमक डिसीजन मेकिंग दा कोगी कनो सेमगी कैबिनेट फॉर्मेशन बु हुजिक सेंटर की कनो येंगदने कंप्लीट ओइंगमदन लैरि सि लोनमक तौबंदना हौजिक लाकदोरिबा 2027 की इलेक्शन सिगी इलेक्टोरल रोल दी डिवीजन दी ऑलरेडी सिगी प्रोग्रेस लैरे तुना इलेक्टोरल प्रोसेस दैदा खुदिंगमकना लैरिबा कम्युनिटी हाइतारे लोइनमक सिदा मदुगी थाजबदुमा लैहननबैदमक्ता सेंटरना सिगी ममांग खरसदैदा अखोगी एन्श्योर तौनबैदमक्ता करी करी तौरपय याइना खनबी अखोगी पावर से लोइनमक रिजिड पोजिशन दुमा अखोई एन्श्योर तौहनबा करी करी खोंथांग लौखलपय याइ अदुग मरी लैनना हाइपेट सिसदैदा मयामदा कनो तौनबा इरांग की एंडोर्स तौरगा पीस की स्ट्रैटेजी सु खरा लौखलपय याब्रा स्वाइसिदा करी खोंथांग दि कमाइन उबिजा होय आई याम कना पॉलिटिशियन अमबुदि नत्तेको अदुगा political party से खोने याम कना मनुंगदा इन्वॉल्व तौरुबसु थैदोकदि लेते अदुबु इलेक्शन ने बसी political party सिंगी दमक्तदि यामनो मरुइबो पोट अमनि मरुइना बीजेपी सी सेंटर दा ताम अनिरक पाइरे अदुना मसी हंदकसु सिदैस्ता मोइसी हेना मथंगी ताम अमगा पाइरगदि बीजेपी सी ngसाइगी यामना हेना मोइगी मपांगन सी कंखलनी अदुबुदि चुमे अदुगा हुजिकसी ताम अनि ते अहुम बोर माले अदुगा मणिपुर दसु बीजेपी ना पाइरे सी अनिरक सुरे अदुना हुजिक political party सिंगसिना मागी political power ama election sida tawna bai di hone da election sida ekhoi gi india gi electoral system sida hairi sidi ekhoi si democratic
process ni na ngasai gi miyam na thada ba du ne ba bose ana miyam da gi vote tu phangaga number du phangna ba hona ba da moina by any means ki handana to ba yai masal power ne paisa ye laga to ba masi system ji ge iroi na adum yauja ba ekhoi gi inherent kari hai tare system ji gi weakness hagadra adra madui khudong cha ba du longna raga misuse of power ne ba masi BJP yauram ba mi do hayeng BJP yaudra kanda mangon de ED heta thajan ba mi de te ki ne ba wari ba adra sigum ba mayam sina ngasai gi power ji misuse to raga di power pai ba mi duna simply for the sake of power misuse thum to raga di prajana di yar oe ba aduna hauji ki bahut sidai sta ngasai ju santana ga ju haipet panbi gi ba ngasai gi anu ba yawo na ma lak pa do na to ba jenji hagadra mayam to ba huji education minister Dharmendra Pradhan mafam tu idana ana hauji ti na haron sing gi khotal leire asi aseng muni asi Johnson ai to shani hauji leiri ba sida India di youth ki yam le youth sing ji India gi future ni hairib ni ko aduna youth sing sina gyan taraga di akhoi afaba lambi da lak padi ngamni ada ngasai gi Manipur gumba akhoi gi apik pe state ta de ai su ngasai gi hyper panjaki ba laibak thi ba de akhoi gi praja miyam se khoi na season ne electoral right voting adhikar bhot thada ba gi right se yam lai lowe paisa pi ba da khangna chana ba da mapang da akhoi na madu yam na kai hai tare seriously low de aduna hauji bhot thada ba da akhoi na chumna khallaga afaba music khallaga di pare any political party ojasanu afaba thabak dikha ta congress gi lasu BJP de lasu any pai jasanu mi du de tani ngasi na congress ne na har ga pai ne aduna akhoi gi system ji gi inherent weakness khara lejare aduga madu akhoi na namat pangam khara change to body phai maram di power si kuina pai ra ga di mi siam corrupted ore aduna corrupted ore pado thingna ba na haron sing na bhot thada matam da mun na khallaga hen afaba kari hai tare meaningful oiba bhot si akhoi gi yamaroi ba pot amane si mayam khangmin na ra ga na haron sing sina hen na thawa yaw ra ga di afaba khara awon ba khara di lakhne na khalle okay oza thank you so much oza santa da mulak chigi oza na so mamang ga super big project se center gi policy da koi state se hingduira siduira duga election mayam naksilak pasida mamang jahi da lan ga lak tengi da koi tau kim di pandit mayam se lak na khotana mayam langna bado hadak di ambo ude sab lepaga leibe mo nusik lai se tuna hauju te lai riba center na manipur gi damakta koi gi chathara iba tawriba policy sing si electoral calculation jisine hen influence to bagi masa ubi bra election naksilak pasi ko ina kari mami ubi yam clear da haije ge ko akoi usi lak to election je sidai da usi pa level ngak to pate adu to yada to community khada le na chai ni myam je hayeng election naksala ka na mai community maming sina vote ko makane ba je masi tambira bane ko tambira bai di usi le situation jine ne hayeng vote ko mak podane manipur kan bagi vote ko manga moi maramdi kai gino adi ngasai gi kamun tamozon san ngasai hai gi buffer zone je election matam da dum lai gi ne ba je kari gumba ho ji lengak sena by force to at least lambi chapa bau di yan bam jange lek ba ko pe ya ta su free passes am di jaran bam jange ko election ji phajana taw ge khalawa paliba ECI na hai ta re ko party na hai gum se ba ECI na su election mamang da masi ngasai gi through ka ni ko central government da haiba highway sing je open no na di community guri ma free de chap ya na ba passes ba lobi bam jange ba adungam da di ko si election je ki jaga da na ku ki kan na ba vote khomba margi jaga da margi khomba zomi jaga da zomi gi khomba tor kane ba election naksala ga na ko manipur gi valley da na mai tai vote khomne ba mai tai ji mangal la me loisal la me hayeng adu tor da tor na vote khong ni manipur apun ba gi vote khom na ba pattern du lei roi ba hayeng ko si yam thi be ya ne ba da akoi concept di chumba mitai kal di manipur kan ne ha di chumme maram ni kai no aya kan da mai tai na big brother kano se statement low ga akoi ni ngak sel la la ki ba akoi ni puthar ko manipur ne ba adu da hujik lai be situation ji di mai tai na wai mau gi akoi gi puya mai tha ba da yaw ri ba maram ning thau gi ningol ne ga na akoi gi taw ga akoi imphal da gi ning thau kano na chai ru muna ga chalaga adaga mau da le u da na taw ga lurel ga pu lai se sugum wari se akoi hujik ki pa le ba ning thau jina mau da chalaga no mi ni tumme ya da ge do no pa chalo ga la ga pa chalo ga ribano ma ka la ka na kharang khar no mo la ko tu di adu gi di value do lai ke ba adu na sai gi collective manipur gi idea ma development gi election gi political ka hani ko methodology ma sagat na ba hona ba da ko masigi idea of manipur gi ideology se revive to honba change ba aduna ta di election jom naksala ga na IM ju to ana ko gini kuki gi su group su to ana ko gini mai tai gi organization ju to ana ko ga na political negotiation oi chathara ga vote to ka ne ba si to hon ba to hon da na ba formula ma madu tangai phana da ka we ba if
मनपुर से फजना कंजे है तारेको अदुना ततादी मनपुर दी कन गिबि है को ममिंग दुदी कन गिबि है इंटरनली दी याम डिसलोकेटेड होइबा पॉलिटिकली अखोई फ्यूचर लेतबा कनोमा ओइरकने न सुमाइन तमजगे ओके ओजा थैंक यू सो मच याम फजन थम्बिरे ओजा ना अखोई क्लोजिंग रिमार्क सुदुना ना कमिंग बैक टू टॉपिक अखोई की हुजिकी चीफ मिनिस्टर ना कंप्रोमाइज सुंतौ तौरो हाइसे अखोई की अदुगी याम फार्म ऑफिस तेन लौरा कांदा लो एंड ऑर्डर फजना येंसिनबियु अदुगा अखोई हुजिकी जस्टिस फजना डिलीवर तौनब होनबिबा अदुगा लेदिबि इशू सिंजे फजना कंसर्न तौबिरकान हिरम खुदिमक्ता अखोई ग्राउंड रियलिटी दे येंकन एड्रेस तौनब होनबियु हबा ऑफम सिपा मिटेंग चंगबियु अदुगा हुजिक अखोई 2027 की लाक्से लेबा इलेक्शन नतना अखोई चिन हाइदुने रेटोरिक तुम जतारगदी करीमते एक्शन से अमभोक तौद्रबा सुम हाइरा तुम चलबा ngasi फावबदा अखोई गवर्नमेंट की मैकेजी थमकपा अखोई स्टेटमेंट चिंगदा यामना अखोई कंसिस्टेंट ओइदबा अदुगा मयामदा हेना अखोई थाजनिंगाय ओइबा दुदुंबि पोटना फाहन बंगमदबा सिम वेरी अनफॉर्चुनेट ना सेंटर की पॉलिसी सु यामना मथौ तारे अगो हुजिकी लास्टिंग पीस से पुरकना होना मतमदा रेस्टोर पीस रेस्टोर तौन होना मतमदा लेबि स्टेट गवर्नमेंट असो से अचौबा चैलेंज ने अखोई चीफ मिनिस्टर सु पल्ले अदुना मसिदा अखोई की मणिपुर लेदिबा पब्लिक मैम से की ट्रस्ट से बिल्ड तौसे सुकी मतिक मरु ओइदुना लेदिबा क्राइसिस सी पॉलिटिकल की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लेंस से येंबीदब इलेक्शन नक्सिलपग लोइना अदुना मसी से ट्रस्ट से हंजननब मयाम रिवील तौनब होना बिप मथौ ताय अदुगा जेन्युइनली अदुगा सिटी की रिकन्सिलेशन से पुरके हाई तारगदि को कम्युनिटी खुदिमक लोइनमक अदुगी अदुगुम सिक्योरिटी तुमा कोई एंश्योर तौग मथौ ताय अदुगा इलेक्शन की बियॉन्ड इलेक्शन हाई तारे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की लेंस से खतंग येंकाना अदुमाय लांग तारगदि मदु यामना लाइबक थिबो ओइदुनी हुजिकसु पालिब लेंगाक्सिना अखोगी अफपत लेदिबा करी रोड मैप पुथोक्तना सोल्यूशन पुरकनब होनगदगे हाइबगी मतम सिदा अखोगी मनुंगदा स्पेशली रूलिंग पार्टी हाई तारे दुगा अखोगी मोट मानदबा पाइखालिबा थबक थरोम सिंगदा अखोगी मयाम अम हुजि कोई रिसेंटली फोंगदोरक मयाम अम लेदे मदु पेन तारगदे अखोगी हाइब पॉलिटिकल पार्टी से अखोगी लेफ्ट तौगनी का हाइबना चिंगबा ऑफम मयाम अम अदुगा अदुना हुजि अखोई पार्ट ऑफ दी अखोगी कनो ओइदिबा गवर्नमेंट ओइदिबा अदुगा लेजिस्लेटर सिंगना इले अखोगी कनोसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से फजन मपुंग फानसु सेंबल ओइदे तुना थबक थरम सिंग अयामबना हाइदक्त्रगदि अखोई से खंगदे काइन हाइबने चिंग फोंगदो कमयाम सु स्टेटमेंट से लेदे हाइतरे मसि पुनमक्सी अखोगी शांति पुरकने येने पुरा ओइना गाइरगा लेबा प्रजा सिंगदि असुकी मतिक थमोय काइनि गाइनि हाइतरे अदुना स्वाइदा खोदि जेन्युइनली सिनहाइदा खतंग रेटोरिक सतपना तबा एक्शन ओइना पाखत पियो दुगा अखोगी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की लेंस से खतंग येंकांदा अखोगी ngang हाइतरे स्टेटमेंट दुदि प्रजा सिंगकिना कोई पामद्रे तानिंगद्रे हाइतरे सो विथ दिस तोन ngasi अखोई दलोके प्रोग्राम सि मतंग ngasi टेंशन जरे ngasi के थोरम सिबु सरुग बिदुन मपुंग फान बिकिबा kaikum नजरिबा पैनलिस्ट अहुमक ओजा रतन ओजा जोनसन हमदे ओजा शांता बम कसुना थगत फोंदुकचरी हयेंसु लमदा मसि थो इबा तोंगा दong मैसु सिंग मतंगा नैनजन बि तांजा दो अखोगी डायलॉग की फोरम न बुदुना लाक्चगे मियाम सुंगसोय सोयदन मीटिंग ताबियो पुनो पमुका हना खुरुमजरी